بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم هذا Ilmuveringe 3vana Mahaasintha වඩන්නේ හුරිහා Ilmuveringe වරබ්බඩ මර්හබා දන්නවන් අවුන්මෙන්ගේ හිඳුනුගේ සෙෂන් මෙහාර මේ ෆෙෂුනි විශේෂණුගේ මියති තීම් පේපර් හොෂාලෝ ගොත ප්‍රථම පේපර් හොෂාලෝ වදවානේ ෂේඛ් අලි ज़ाहिर बिन सईद कासिम देवन ಪೇಪರ್ ಹುಷಾಳ ದವಾನೆ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಬ್ರಾನ್ಶಿದ್ ಮೂಸಾ ಥೀಮನ್ ಪೇಪರ್ ಹುಷಾಳ ದವ ಫರಾತಕ್ ಗೊತ್ತು ಮೇತಿ ಅಲ್ಸ್ತಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಯೀದ್ ಮೇವಗುತು ಅಹಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಯೀದ್ ವಡಾ ನೋಳುವ ತಂಕೊಳ ಫಹುಂಕಮ ವಡಾನ ವಿದಾಳ ಫತಿ ವೀಮಾ ಲಸ್ವಾಕಮ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಎಹಂ ಬೇಫುಳಕ ಫುರ್ಸತ್ ಅರ್ವಾಣ ಎವಾಹದ ಮಶರಾ ಕೊಲ್ಲಾ ಫಿರಾ ಕೊರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕುರಿಗ ದಿಯ ದಶನುಗಸ್ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಕುರವಿ ಮಸಕತ ಎವ್ವರ ಮಿದ ಮಿ ಸೆಷನುಗಸ್ ಕುರಿಯ ಮಸಕ ಗೆಂದವಣ ಕಣ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರ ಇಮ ವಗುತ್ ಸಲಾಮ ಕುರು ಗೊತುಂ ಆಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಶಳ ಮಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ज़ाहिर बिन सईद कासिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद මේ තිම්වන මහාසින්ත වඩාන් තිබ්බේ මෙහා ලොබෙත අහුනා අක්තුම අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු මේ කරදාහකි දේ රාජ්‍ය ගෞම යුනිවර්සිටි ෆැකල්ටි ඔෆ් ඉස්ලාමික් ස්ටඩීස් ගේ ෆරාතුන් හුෂාලා කරදාහ මේ කරදාහුගේ මෑගණ මවුදුවක මෙති ජුවානුන්නා මසක්කතරික අලගොඬු මේ කරදාහුගේ බලාලා ෆවානි මුගද්දිමා ෆහුගේ ජුවානුගේ මානය මෆහූම දෙන් හමයාකුගේ ಮಸಕ್ಕೆತೆರಿಕಮುಗೆ ಮಾನಯ ಮಫೂಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಜುವಾನುಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಮಕಾಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಸಕ್ಕೆತೆರಿಕಮ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ಜುವಾನುನ್ನ ವಜೀಫಾ ಮೀ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೀ ತಿವೆ ಫುಳುಂಗೆ ಅಪ್ಪಳುಗ ಕರುದಾ ಸ್ವಾನ ದೆನ್ ಎನ್ನಮೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ವರ ಕುರುಕುರುಕೊಂ ಮತಿಮತಿಂ ಗೆಂದಾಣ ಮೀ ಫುರತಮ ಬ್ಯಾಗ ಜುವಾನುಗೆ ಮಾನಯ ಮಫೂಮ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಬಲಾಲ ಕಮ ವಣಿ ನಮ ಮೀ ಜುವಾನುಂಗೆ ಮಾಣ ಕುರೈಫ ತಫಾತ್ ಏಕೇಕಿ ವೆಗ್ಗೊತ ಎಬ ಹುರಿ ಏಕಿ ಬೇಬೆ ಫುಳುಂ ಏಕಿ ಉಮುರು ಫುರಾ ಎಬ ಹುರಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿತಾಂಗ ಮೀ ಹುಷಾಳಾಲ ಫಮಿಹಿರಿ ಬೈ ಫಿಕುರುತ ವಿಸ್ನುಂತ ಹುರಿ ಗೊಯ್ ತಿವೆ ಫುಣ್ಣ ಸ್ಲೈಡ್ ಉಂತಿ ಫೆನಿವಡಾ ಗನ್ನವಣಿ ಎಗೊತ ದಿವೆ ರದೀಫುಗ ಬಾಲಿಗುಮಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ತಿರಿಸ್ ಸಹರಾ ದೇತೆರೆಗ ಬೈ ಮೀ ಇಲ್ಮು ನಫ್ಸುಗೆ ನೋ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಬೇಫುಳುಂ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಉಮರು ಕಂಡಾಳುವಾ ಫೆ ಸೆಬ ಹುರಿ ಅನೆಬ್ಬಾ ಬೇಫುಳುಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಬಾಲಿಗುಮುರುಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ರುಶ್ದು ಲಿಬುಮು ಎ ಹಿಸಾಬಶೆ ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಗೆ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ವೆಸ್ ಉಮರು ಕಂಡಾಳುವಾ ಫೆವರಿ ಅನೆಬ್ಬಾ ಬೇಫುಳುಂ ವಿದಾಳುವಣಿ ಉಮುರೆ ಮಿಯಕೊನ್ ನೆತೆ ಈ ಮರುಹಲಾಯಕೆ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಹಯಾತು ಗಣ್ಣ ಬೈ ಕಾಲ ಕಂಕಂ ಫುರಿಹಮವೆಗೆಂದ ದೆನ್ ಶರುಯಿ ಗೊತ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಮೀಗಹಮ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತುನ್ ತಕೆ ಎಬ ಹುರಿ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎನ್ ಅದದೆ ಮಿತಾ ಹಿಮನಾಲಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಣಕಮ ಗಬೂಲ್ ಕೊಫ್ಫಾ ಆಮು ಗೊತ್ತಿಗ್ಗ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಬೊರೆ ವಡಾ ಗನ್ನವಾರ ಅವಯೆ ಮಿತನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಮ ಕೊಫ್ಫೆ ವಣಿ ಎಯಿ ಫಣರ ಆಹಾರ ಸಾಳಿ ಸಹರ ದೇತೆರೆ ದೆನ್ ದುನಿಯಾಗೆ ಬೈನ್ ಎಹೆನ್ ಗೌಮ್ ತಹೋಗ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಲಾಲಾಫ್ ಮಿಹಿರಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಲೇಷಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ದೆನ್ ಮಿನ್ ಬಲಾಲ ಐರುಗ ತೇರೆನ್ ತಿರಿಸ್ ಫಹಕ ಮಲೇಷಿಯಾಗ ಫಣರನ್ ಸಾಳಿಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನುಗ ಫಣರನ್ ನವಾವಿಹ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀ ಕುರಿಗ ಫಣರ ಆಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಒಕ್ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಬೊಡತಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಉಮುರಕಿ ಅಶಾರೆಯ ಹಮಜಹುಮಾ ವಿದಿಗೆನ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಹಾರೋ ಜುವಾನುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಲ ಉಮುರಕಿ ಅಶಾರ ಆಹಾರಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ತಿರಿಸ್ ಫಸ್ಸಹರ ದೆಮೆದುಗೆ ಮುದ್ದತ್ ಎಮ್ಮ ಮೀ ಜುವಾನುನ್ ಹಗೀಗತುಗ ಜುವಾನುನ್ ನಕಿ ಎಯ್ ಉಮುರು ಫುರಾಯ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಂಹೆಂ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಫಿರಿಹೆಂ ಬೇಫುಳುಂ ವೆಸ್ ಹಿಮೆನಿಗೆನ್ ವಾ ಗೊತ ಜುವಾನ್ ಮಿ ಬಸ್ ಬೇನುನ್ ಕೊರವೆನಿ ಉಮುರನ್ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕೊಗ್ಗೆನ್ ಲಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ನುವತ ಫುರಾವರ ಎರುಮುಗೆ ಮಾನಾಗ ದಿವೆ ರದೀಫುಗ ಜುವಾನುನ್ ನಕಿ ಜುವಾನ್ ಫುರಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೈಫ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ದೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬಲಾದಾನಂ ಮೀ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾನೆಯ ಮಫ್ಹೂಮ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾನೆಯಕಿ ನತೀಜಾ ನೆರುಮಟ್ಟಕ ಒಫುಲ ಬುರ ಕಮೆ ಕುರುಮ ಕುರ ಹರಕಾತ್ತಂ ಅದಿ ಆಮ್ದನಿಯಲ್ಲಿವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕ ದಿವೆಹಿ ಬಹುಂ ಮಸಕ್ಕತೆ ಕಿಯಾವುಳೆ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಂ ಮಿ ಲಫ್ಜು ಮಿ ಇಬಾರ ಬೇನುಕೊಂ ಉಳೆನಿ ಮೀ ದಿವೆ ರದಿ ವಿದಾಳ್ವಣಿ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿ ಮಿ ಬಹುಗೆ ನಂಗಿತುರುಗೆ ನಮೆಕೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಆಮ್ಮು ಬೇನುಮುಗ ಆಮ್ಮುಕೊ ಮೀಹುಂ ಮಿ ಬಸ್ ಬೇನುಕೊಂ ಉಳೆ ಗೊತುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ತೆರಿಕಮುಗೆ ಮಾನೆಯಕಿ
masakkat datunnuwata masakken engun kamuga vias aammukom masakkatuge maanaga ves masakkat terikam bay mihon aammo been wahaka dakkawulumuge terega beenun kurve boda algonnuge mi karudahuga astuga mawdu zuwanunna masakkat terikam mi onna otum ves astuga hamekani masakken engumakan no ehema jumla gotegga algon beenun koffay wani masakkatuge muli aammu mafhuma iggota masakkatuge terega eba huri sharuga visnalen jehe kame ei masakkatuge debay aamugotege miyonnani ei ebbaki halal hudda masakkatan anebbaki haram masakkata kirta qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratu gudista haddiya faswana atuga dewattaruge de misal evani en atuga bayan kurawwa fa wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba biafari halal kurawwa riba haram kurawwikan bayan kurawwa den e fahuga islam deenuga zuwanuge mativeri maqama algon men emburila eruga kardahuga tafsiluko echitake liefa horikamuga vies algon mitanga e horiha kameti befulna kurkolla mideni presentation uga annu kutaayge macca furtuma nokutaaki islam deenuga zuwanuge maqama mativeri kan algon men nan engigenda ekkamaki iman tere hardana salih zuwanun ta'rif ge bas Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga bayan kurawwa fa otun ekotun kaf suratuge 3vana aya algon men nafude ama eya ekuga arshige hialun hialibe mihunge terega zuwanunge rangalu zuwanunge wahaka bayan kurawwa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa bukhari muslimuge hadis fule eboy hama eya ekuga zuwanunge warugada kama qur'anuga isharak kurawwa fa ehema ei ehengotaka dannawani nama e marhalage muhimmu kama ekaman isharaten evegen dani rom suratuge 54vana ayatuga Allah bayan kurawwa fa bas fuluge terega zuwanunge marhalayan ishara eba libigende den hama eya ekkon zuwanunge muhimmu kan algon mennen enge anik kamaki kirtiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fuluge me annani suwaruge wanta veringe umuraki eves zuwan umurukan algon mennen engegen midani imam tirmizi riwa kurawwa fa riwayat ekon algon mennen ebenge suwaruge wanna beefulun suwaruge gahul verin eme umuraki 30 nuwata 33 haru kama ehvima ei emme zuwan umuruga tanna wadevigen edani ehvima ebenge suwaruge kemme mativere niyumata vairuga eniyume libumuge ahulu verin vesmiti beni emme zuwan umurugaka hama eya ekuga mi umuruge marhalata den tafahatu ekeki bebe fulaki goggota bassawala algondu me ves gotaka bahala fa kudairuge umuru zuwan umuru doshi umuru muskuli umuru migota bahala iruga amgotege mi ummatuge mihunge umuraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fuluga bayan kurawwa fa fadan fastolaha haddiha detere kama bala iruga emme gina wagute e umurad miha duniyaga horejje kama wani nama emihage emme digu wagutellibe marhala kives zuwan marhala kam faha kolle hame yakuga islam deenuge nooru duniyaga feturumuga zuwanunge hissa warab bodukan algon menna faaluwe fahaga wegen ebede islam deen feturigen ayru rasulullah sallallahu alaihi wasallam furatamano islam ve imam ve deen qabul kuri befulunge terega Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu egale faana saale sahar fule furiwada nogannawa islam wadagen irugo Umar gefan islam wadagen iruga 30 sahar furiwada nogannawa adives ekeki kan hadisa takuga islam mi leaderun kurawwa fuwa kantattahoge sawabun algon menna inge zuwanunge dawru me deen feturumuga waram muhimmukan adi ege faada yogotuga koffawaka hame yakon rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwanun named behettevi gakkan eive hadis takon algon menna warabboda zuwanuge maqam faaluwegen dia kame ege terega ekkame rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhegga me genegunu ecce hippewuma fahoga buimen hippewuma fahoga me kariga huri duwaswi befulaka dinuma iture kalefan zuwanage kiban kariga zuwanage kiban edunu ehme zuwanuge gadara magam hagigatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hippuluga bodukan mi hadisana adives minu waragina hadisata kon algon menna engi hamawegende waragina fahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwanuna mukhatab kurawwa febori ebe fulnan hiyo rangalo gotta bunedevwa febori kavenya ki mole miha hamekan alwa kamaka wative me ekama khasagotege ya ma'ashar shabab zuwanunna mukhatab kurawwa
e irshata devwa mehme zuwanaki hagigatuga waram mati maqame man nabiya sallallahu alaihi wasallam devwa baikkan algon menna engende hama yakuga me qiyamat duwahun suwalu kurave muhimmu kandatta hoge terega me zuwanunge me umura behe gotun suwalu kurave ne kaman hadisga bayan kuravigin e baad imam tirmizi riwa kurwa fa riwayatigga la tazulu qadam ibn adam yawm al qiyamati min indi rabbih hatta yusalan khams faskamakum suwalu kurave ne kama qiyamat duwahun ege terega ekkamaki wa an shababihi fima ablah enage zuwan kan muskuli kuri kihinetto enaya suwalu kurvene ehemvima zuwan umuraki islam diinuga waram mati gadare deifa eya meduga qiyamad dun suwalu weve kamege gotuga okkame avvana nukutaya gotolan faha kollan islam diinuge hamataka tabawuma zuwanun nan irshadu devwa fuative algon mennam mifennani dini gotum ves me harukashi numasha haddufanala nudiumasha adi diinuga kankamuga ihumalu ves numa zuwanun medu minegga islam diinuga adulveri hamatahuge tereng kankan nimmuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fani ekan algon men negeni timbe fulak wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge alukama ekale faanuge kankan dene wadagen ebe fulun warak ginen ekan kama kurawwan uluvvima rasulullah sallallahu alaihi wasallama ekan kama inkar kurawwa rangalu goen ebe fulna bayan kod devwa faati den hama me islam diinuga masakket terikama algon men balala iruga engewada annawane islam deenaki muralikama masakket terikama warabboda baaru wala dine salan jehuma mihunge tappahun dirigulu man eggutakavves baaru wala aluwa dine no amille masakke koggen bura ufulagen uluma islam deen warabboda baaru aluwa fani hema ekan algon menna ebe enge rasulu be kalun ebe fulun naki duniyega ulunnu uluvvi emme hewla fa emme rangalu emme ma be fulu ebe fulun ves uluvvi bura masakke kuravwage komme be fulaki bakari hu eppumuge bura masakke kuravvi be fulekkan ma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis fuluge wani bayan kuravwa ehen nunas bayin ehen nabi be kalum ves me tafat ekeki masakketta kuravwa fa zakariya alaihi salam me wadamuge masakke kuravwa fa kan adi hame gota dauduge faanu me daganduge masakke kuravwa fa amille appulu masakkatun hoddawa ecci farikuluma lobi kuravwa kama hama mi huriha be fulunge teremves emme man nabiya sallallahu alaihi wasallam ekale faana ki wiafari daturta huga ujuriya wiafari daturta koddevvi be kale bakari hu yeppumuge masakke kuravvi be kale ehema masakke terikama ki warab muhimmu kamen islam diinuga hama mi aykuga algon faaha kolna bay be fuluna me bay masakkata ki hadi masakke nuwata da femwarege masakke algon menge mujtamoga misalaka mudinkan bay fahara mi bay mihuge visnuma gonnani wara dashu darajage kame gotuga ege badaluga halal hudda komme kamaki ingeto mudin kamaki ege zaatuga rangalu heyo kamen e bangiye gowani e qiyamet duhon efada mihunge dharma mativeri wegen wa kamen e kamaki ehma hadi evves masakkate halal hudda masakkate kama waninama islam diinuge nete hama eya ekuga fahunu kutaya gotu kalun faha kollana masakkate kura iru ekame furihame rangala kuruma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama lobi kurwa hame gota allah subhanahu wa taala ekama lobi kurwa hadis fulega bayan kurwa fani mi imam bayhaqi bayan kurwa fa riwa kurwa fa riwayat inna allah yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu ekame viha rangalaka kama kame hitagen ekame kuru den emme fahu kamege gotuga algondo mi kardaha faha kolla fani zuwanunna wazifa ge masata ki wara bodu masale algon men me deha sadavana aharuga dive rajyaga bohimen muge kurin bohimana af miwani deha havana aharuge terega deha havana ahara balaru muli abadige 30.9% ki algon men dive rajyaga zuwanunge gotuga bala umur furage mihu ashara hara 30 ataru hara demeduge mihu ei masakke kura mihunge abadige gagganaka debakula ebba den ege ituram midia aharuge terega mi kurawunu dirasan ebe enge abadi algon menge bodu wejjeka fansas insatta abadiyan ituru iruga zuwanum wan ituruwef anikka kurin jehifa hori massalata wazifa netumuge massalata miharu itura takuraru amun annakan algon menna engigen dan ehema mi warabbodu masale gotuka faha korwe dehennames mi international taarifa kannawata definition aka balalaru ILO ge definition uga
mi onnani wazifa ne mihaku define ko fonna iruga wazifa ne mihaki nuwata wazifa ada nukurame ki masekke kuram beenumwa kuru muddategga angalumu masekke kurave gotan hunna masekkaten hodamunda mihai bay dirasatakon dive rajya korefur ecchin dakka gotuga migota mitawrifa balaruga dive rajya wazifa ne mihunge insatta eha bodennu warakkuda ei wazifa hoda kannule nuwata wazifa nulibigen nule mihun wazifa ga nuleni kommes ehen goggota ko mihunge kankan hama jehemun dative den kommegas mi hama fahu nuguta gotokan faha kollana wazifa nulibuge masala dive zuwanuna kurimati wefawa iru ekamuge tafaat ekeki sababta hagigatuga eba huri mi bike hala needeve magutakun emihunna lari fasa libegoi otun ves ei vesama ekan meduweri wakamen hame gota fanni bike kantattaka noniya wazifa fursat nengiruga fanni hunarweri zuwanu madukan bay befulo gawmi femwaruge isbay befulon faha kurawwa fatam ves algonduge mi dirasage tere galgonda fahaga kolle wonu ehema wazifa netumuge masaleyaki nuwata wazifa netumaki wazifa netigenne vesnun hame ekani mihunge quality ya mihunge kibaga keruma mikan kan netum ves mige terega himene alo hiton misaba algonduge presentation nimmadan warboda shukriya ore abe from ves mi advice vieti assalamu alaikum ali zahar bushalwe paper honmen horiha bareness mehar adiving die ns paper mashara kurun onnani paper shalanje paper da hushala nimuni den paper hushaluwa devani Ministry of Gender and Log Faratum Al-Ustaz Rashid Musa Ministry of Law and Gender Faratum hushalwa qardahagan mawdu'a kimati Islam dinga kurimaga zuwanu Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الأكرمين جلساق ميادو رياسة عزة علمرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أرغندو مي وشارع قرداهكي Ministry of Law and Gender فراتم وشارع قرداه مياتا تيبارهم في فريدان كنا أولا كتا موظفكي أوغند موضوعك إسلام دينوغ كوريماغا زوانو آدمی کرداهوغا همین مهم نقطه کی زمانه کو بدلومکی الهی قانون کا قوموغ كوريماغو بطن كورموغا زوانونغ أهمية دين بدل كوريويني ekam iman wa fikre oegen kan ekan qabul kora ekam khiyalat ka oegen kan den efahuga awan badalani ega kit rasula zuwan tarbet korbe kama ekade fan devi ahamiyat efahuga zuwan kulmate fawa bay gojjahunta ade gonjahunta terega ebhori خارجي گنجهن تهكا داخلي گنجهن تك اد اي کردا ہوگا اگن بعد وستو كفاوا نقطه تهك ام فرتم نقطه بدل او مكي الهي قانونك اي مقانون دشن مقانونغا كومبچ زمانايكو بدل من داكن مي سنتو دشن انساني مجتمع تبس داني بدلومكم اهم ايغوتون اوغن منگه دهراجيگه مجتمع وس داني بدلوم الله سبحانه وتعالى وحي كرواني وتلك الايام نداولها بين الناس تمرس كلامه دوست ميستف ميدغا اكي گويگوت بدل كروم دين ديوان نقطه دين زوانو اهميت ده هريا بفس مي زوانو اهميت بهكو واكو دكوافي دين زوانو पेपर का वाती एबजे قموتega zuwanunga wahaka dakka den zuwan me kalime ki asl bala irgoya sanskrit bahum de sanskrit bahe yata e bahum me farisiya wes adi europe ge qomta ke gosati me je akur europe tantana daruga badalwane ekha egotongos zuwan eti florifa
ibehinna hame goti je badalogin zuwan as den zuwannaki mujtamauge nuwata qawmuge emme viluntari emme ufiduntari emme joshuri emme jazbat bodu unsur koreer mattaka masay kora qawmta hoga 1.3 billion zuwanu ule dibehi mujtamauga kibes zuwan mujtamai dibehraji fadeng islam ehim mujtamata kibes sama zuwan mujtamata ke ehim zuwanu awgan me abadiya baladaru gawiya abadiga aduga dihas terwan hoga tafaisabuga mewani rajyega abadi tinhas tinlakka nodiha tinhas nosteka ashahi mi umuruga onugantaka balaru sadaharan dashuge ekawis insatta fanarahara sawisahara demedu sawis insatta fansasahara fansasatara demedu salis ha insatta den fansas fasahara fastros hatara demedu 4.5 insatta den fastros fasaharu mati 4.2 insatta mi zuwanu manakurani kubabawe miktare agone fattani kongmurakabawe eden ilmereng mediga mi rayuta fatma sale den UNFPA banawatuga wiya barosa wa zuwanu ge nispataki 3.3 insatta barosa wa muskulin ge nispataki 7.4 insatta ehem wima aganmene benege zuwanaki warak gina bekam de rajyega abadiga den muslim zuwanu ge hakataga beenukogen islami ummata kormate fa gonjahantaka kormat levidani kama horiha ilmu se bas walanno ay midane fen muslim dawlata hoga zuwanu adadu ginakam den agon denne tibanukta ekama iman wa fikre onanchi hele badal kormuga masakataka ege landata hasu korweni badal kormuga fikra kasha khayalata iman wa zaamata uhge هذه كان قبول كرب يكتب ما الله وحي كرواني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم تيهوري هذا بس عرب إنجلان تقولون يك معنى ندنونا يفهوغا كذلك فانوغا شخصيته بهيغوتم بداوني كيكتا أي أشتها بداوني كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ekadek fanu khulufraki qur'ane ekadek fanu kofa iskorwani efotattake ruhi wala gannawni us efotattake ehmi awgan menge zuwanunge tarbiyat kurmuga emma fatam bisna je kanta den korimate fawa bay gonjehun taka awonen badar egetra adis korin ekka fikra behoto hadakar keta sudaga hen hadis furawe ابن عمر به مخاطب قربا كذا فايدان يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ خذ عن الدين خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا إهما ابن عمر دبافة نصيحة بركم غاويس مي إسلام أمتك فريها دارين دبافة نصيحة برك islam din faal kore dohum fashayagin ay diina wani gonjehum ta kormate fa ogan men sengen ki hawarka ka gonjehum tawti adi insani mi hayay koriye in hadu hako me gonjehum ta ka ogan men korimatlam wesjehene ekamaka duraka wesnu dewen e ogan men dushmanun abades masay qurani muslimu islam diina berete korwasha islam diina ekhar korwasha islam diina doradluma den muslimunna kurens denen etereinna beerun gonjehunta kewani korimatefa beerun korimatefa gonjehunta haki bawlawanta kama gonjehum ei engewalan fada minimum kama democracy fada lodar riti adu aham fasiha shiarta ke terein lafa ulawunge fikra khayalta islami duniya emihun eterum pad mi ikahada riti shiarta hoga dalaga awgan men jehigen mi awgan menge zuwanu khas kotega midani tedmagon ekkibaw den dewana kamaki muslim zuwanunge beenu nubagoto kor
ಹುಳಮುಗೆ ಫಿಕುರ್ತಕ ವಿಷ್ಣುತಹುಗೆ ದರ್ಶನಲಾಫ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತು ಮಚ್ಚ ಅಗ್ಗದ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜುವಾನುಗೆ ಬೇಯನು ನುರಂಗೊತುಗ ಹಿಫಮುನ್ ದಾತಂ ಫೆನೆ ದೆನ್ ಏಗೆ ವರಗಿನ ಕಂತತ ಒಗನ್ ಬೇನ ಮಿಹಾರ್ ಸೆದನಿ ಫೆನ್ನಂ ದೆನ್ ಎತರೆ ಬದಾರು ಎತರೆ ಹೊರ ಗೊಂಜಹಂತಕ ಬದಾರು ಫರ್ತಮ ನುಕ್ತಾಯಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮನ್ಹಜ ಜುವಾನು ಏಕಹರ್ ಕುರ್ಮ ಕೊರೆ ಮಸಕ್ಕೆ ei zuwanunge saqafata fikra suluka gulfawa kantatake ei ma Allah me umme sharafer korevi medumnuge fikra khayalatuge dairayn beera zuwanluba koreve masaketake tafatu saqafatuge sawabun ufede fikri hamajha meves awgan me kurmete fawa gonjihme me islami qawmatuge darin ektere devharaji semene gota mati ta'lim hasil kura tafat qawmatuge sawabun ufede saqafi araruma kolon kama bay ilmene sifa korba e mi asluga fikri hangaramage sirru agenda ga himene nuba reyome e mi reyumge darhum muslimu zuwanu e mi him beenu waata angata badal kolluma beenu kura okulutake mi ga himene den etere gonjehta ka ogon bayar koremes denne hemmi awgondu mi paper ki ministry of law and gender ingata hemimma ehem paper ta ka kodon tafatu vedane awgon sankol bala anghonge masada kam me gal badala hawan qawm bina kolma taraqi kolma ga tafatu masakata hoga firihonna ifadain anghonna baarum ga haqq e ekambadana lifa onnan jehen haqqe ekam awgon menna mujtamaat finnani gena fahara e ladies first and wani ke gentlemen first wani eta ehme shiaro ga dashan awgan men anghon wesse baarkol mu haqq bedenje den devana kamaki anghonna gona kuru asluga islam denuga shar'i nasutta dalil kura gotuga firihna kawwes adi anghna kawwes evves baawte gi gona kurmaki ma Allah haram kurwa kambe den timuna kamaki anghenun geega tiyuma gowadanta meves islami bay mujtamaaton finnam da gonjehme mikam sawm waawata ki mujtamaaga debaakolebba mujtamaaga taraqqi masakatuga baarin mawetan finnani ei asla bala fikam ga wanya islam de gotennu islam diinuga kure koluga anghem bekam badun hama firhonne ke gota amali maida nukumadaagin tafaat masakata korwa fawe hangramaga sbaarada fawe den kurmate fawa gonjehuma ki wari ei divehi zuwan anghonna kurmate fawa warabbod gonjehume ei wari ginawmuga sawabum waawata ki ayata rolegan dani ayata rolegan diyema algon men e beenumwa tarbiyat darinnaka geetere konne nulibe de ekon so waanagota ki mustaqbalga ufede zuwanu emihum na beenumwa tarbiyat nulibe den ay gonjehuma ki daringe meduga hamaham ko kantakuru darinna hamaham kom bay fahara muamalat nukare masale kiwes zuwana kulmate fa kame mi islami bay mujtamaat fenda kame anghin darinna ubare fihin darinna iskandinu ne ogan mena ingene keto sudaga waragina baswata hoga e bohri e wahta ogan karda hogen sunnan bay wahta e emi hunna e wor hamaham kom kanta kurma hamaham kom kanta nukare hayta hoga keto suda wani ekade fanuge ekewala tum bes dur hede wadan fa den me gonjehunta kun awgan men aragat muttaka koreng e muhim kam ka awgan fa hakone tarbiyat ek terega zuwanun daskura hunartaka hasil kora ma'lumat qawmuge amastaka gule echka wanchen den zuwanun ufaydun tari ijadwari visnun tari ademihu ga masata hallu koran ege bayka wes wanchen den ehbema awgan kardas nimmalamu ushalani me tebehunge recommendation ta hoga himana deviya war ragal war ufawaneru ummata kormete fa gonjehunta gira kormataka firihonnake eggota anghenunge vis dawre libigem wati ekambadunna mi dawru ada korma jagadinu anghenna aniyaverive anghenun hawasa kogen qawmu taraqqi nukorevenekan faha korevu خبر فترة وسيتك تعليم ده تنتنوغا زوانو ديني وتم هيدن تري كورون
ඉතුරු කුරුමද්දේ අහම්මියත බොඩු කුරු qawmi manhaj murajaako ega islam dina behegotu hurinam huri nurangalu mafhumta arangalu koru den zuwana emihunga basbunumuga fursat deven jehenakan adi emihunga adu mujtama'u wes ahan jehenakan den ufaduntari ijadori visnuntari adi emihunga masata hallu kora enge bayka zuwana hidimataka ta'limi huriha muassasatapun korimawga visnu den emafo shelmaka agun dandwani islamic minister ge wahak folga mi Mahaasintha holuwa de do waade wadayen gota e ministry program ta battan korwa eru zuwana amaz korwa amal ta farma korwa kuriye gengos devu barabara shukriya agundu me wahakol adu seveti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade barabara shukriya minister of law and gender faratun Ustaz Ibrahim Rashid Musa shalif karda ki emanifan e ministry tayyar koddev karda hai kamattaka manifana barabara shukra da kunam den karda soshaluma mi taawul ga hamaje famati al Ustaz Ahmad Abdullah Saeed megotu wada netuma ekige algon karda soshaluma dannawalani al Ustaz Ibrahim Ahmad wada devanga Al-Ustaz Ibrahim Ahmad Hushaluwa kardaga mawdu'a ki deena qawmuga himayatuga zuwanu Shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. mi badalomda duniyega zuwanu mi teamuge dashun alwana mi divirajige Ilmuveringe meduga beve timmana Mahaasintaga alwan hoshala kardaki deena qawmuge himayatuga zuwanu tankole kulli gotaka hoshalan jehunima tibe fulnaga alwanu ge khulasa ge presentation no devekamataka warabada maafan eden ehenname salwanuge kardahuge hori maganu nuktata wani khulasa kurefa tibefulna algonge kardas libadanne veru prathama safa leifa nevahakes algon danna miedu hendunu gadiga tibefulna e safa miharu bahadi fane e safaga alialwala fane algonge kardahuga hataru shakhsiyate mi mawduge dashun khiyar koran jihunu sababa ege beenuma adi mawduwa e bebefulna algon gulwala furi gotuge wahak ade deena qawmuge himayatuga zuwanu mi mawdu maana kolla iruga agun zuwanunge maane daaka beenumennun ei mitaga waragina befulun e maanata devwafi ehem wima umro gotun e behe baataka ege tafsir takan algon nogos den hori debayan algon balaalana misalaka deen maana mi kurani islam deenuge namuga den qawm maana mi zamanuge mi kurani emmanega dawlatuge maanega anemmanega algon men diriule watonge maanega ehem mi demane belies mi ennani magandu evwahake timmana nukta gotuge moti himayatuge maane ki difaa ehem mi mawduga wahaka mi dakkani algon menge qawmuge difauga zuwanunge dawraki kobato mi diyumataka wara ginafara algon menna mi difaa kura wahaka hama anneira emme bodam mi samalukan deveni hatiyar uflagen hanguram kurumuge wahakya wati hamekani jihadu emane gos mi hingadane kamataka algon beli deen difaa kurumataka hatiyar nuflas kurwen kantattan eba hurikama ebataves mige terega genes algon menge zuwanunna ekankan saaf koddinu miwahaka dakkam algonu mitaga mi beenumwa magan ressobaki divi rajyege zuwanunge tereng hama algon menge mi abadiye balairuga wara ginadege bayaku mi duniyega miharu refoy hanguramege jihadi harakatuge bairwa dekamege ba baverwe ekkamaki ISIS jamaatuge teriye divi zuwanum wadegen diun anekamaki suriyage hingamunda ahli hanguramege teriye divi zuwanum wadegen diun mi duniyega mi
mikaha kandata dirasa kura muassatakun algon menna hame ngasa report ta buna gotu go vejjiya mikankamuge tereen lafa divhi rajyege zuwanun ge adadu miga bærwa mihunna belima ei duniyege nisbatuga emme kurisafga himene gawmatogu tere divhi zuwanun wadegendani algon hiwani mitaga algon men ilmueren mikamamedu visna e zuwanun helun terikam dinumaki algon menge zuwanunna mikamuga salame wan libe fursateke mikankamuge sawamun algon menna kurimatiwa biruweri kandatteken hurima miwahaka dakkalam mijheni ehmema algon kardahuga boda edimaya nugos ehin baataves mi eba hurikan deena qawmuge himayatuga zuwanun ada qur'ane roltaken eba hurikan ekamataka algon negi ham hataru shakhsiyate ege shakhsiyataki al arqam bun al abil arqam mi ane umur fulun sola nota satara haruge islam wadaanne beekale algon menna mi mitaga mi hushailun huriha kardaha kumes mi zuwanunge umur feshe umre gotuga mi ei fanara sola satara ekhala ahartaka adi nime umre gotuga mi 40 35 fanse sekala umurtake mihiri eki hisabuga ek umurtan huri e malgon e nudiyakama ves miga miwahaken ishara mikolli misalaka mi algon men na miedu duniyega mi faha kurweni zuwan umuruge feshe koluga arabim bunan mi baytul uzzabe gole mi hevejja enage nonna ne ves kala plane ulene nulene goter nonna ne wara halaboli wegen wara sakawegen mi kala gotakan ulene qur'ana masakkate ege ane kolu algon men fenigenda befule asluga nota asabe kalen al arqam bin abil arqamaki ekale faanuge mi ganduwar mi devwani islam din feturu mattaka korawamvi huriha masakkate ewagotu korevu mattaka hem rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge mi e zuwan jil bina korevu mattaka beenun korevi ettanen ei nota furutuma madrasa gotuga adi alukon kora furutuma miskite gotuga islamu mi bærවණනwa mi baddalunta bawa mi conference wale gotuga beenun kore vitanaki al arqam bun abil arqam gekolo emihun ekakoneka ka baddal kollam vies ege mi beenun korawamun gendevi ehemwima min algon mennan engen die ekkamen ei timage muda hurefa e muda adi khasako mi geyaki waragena fara miheka diige nota kamakat beenun kora abada abada diigen bahattam waran hundagu wecche ehennames deenuge lobi ufedunima e lobiga e deen himaya kurmataka deen feturu mataka timaga ami lageves digen ekamuga bad vevidanakan egotun algon faha kolli al arqam bun abil arqam ge mi hayat pulun algon men e filawol libiganna algon ege tafsir ta kan nodana tibe fulna algon karda hoge wahakata genes tifa hunana den hama egotan algon faha kurun ane bekale gotuga algon negi Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Sa'd bin Abi Waqqas age hayat pula balar mes satara haruga islam wadaanne bekale mi hayat pulun algon men fenna waragina kantatan ebahore ekkamaki miedu algon menge teriyege waragina fara zuwanun algon menna hama kurimatila ebamune mamma bunya mieni kamen kurashe bappa bunya mieni kamen kurashe algonuge rattehen ebune mihin muleshe namada nudare algon emihunna ki ulen beenu bunya emihunge bassahan ebaje mamma bunya mieni hedumen nulashe mieni gotakar numuleshe mieni dimaka mi mieniche nukiyawashe mi darajage wahakatan ebade numuni algonuge ailaga mihun beenu algonu deen kiyawakashe ehem deen himayat kurumuge wahaka dakkaru deena qawmuge himayatuge wahaka dakkaru algonu hiyemani komme kame ves himayat kuran emme rangaluwani ekamege mawlumat war furihama lifa hurume hem deen e deena lobi kurana gota deenuge hifatam wi kiha memwarekama adi qawmu deke lobam wi kiha memwarekama qawmu himayat kurma kuran wi konkandate ekama mikankan algon menna war rangala visne eba mi Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ge mi hayat pulu dirasa kurima ehemima ekalek faana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi angawa devi mammage dawraki kobakama mamme kiyaman jeheni kihawarakama anuna member fan kiyamam ve kihawarakama mi deen kihawarakama agu emihe gatu go bahatan jeheni em mi member fan kiyamun e waram muhimmo kamen ekam evwara muhimmo kameke deena
lobiko din himaya kuro mase kuro mi ama Saad bin Abi Waqqas ge hayat pulun algon men eba fenem din himaya kurmo ge waram muhimmo kame member fange bas ehun oikkama vies adi member fan ki kafiru kom ga tibi baykam ga vies emihunna denje qadara ihtiram dinuma ekuga algon men ge dinuga himayatu ga algon men kurenje masakke kurenje henekan mi hayat pulun algon men eba fene Saad bin Abi Waqqas ge hayat pulu dirasa kurakama wanya jihadu ge harakata ki waram muhimmo bay ebas algon men hama visnalan ebeje adi e jihadu ge harakatu ga ekiye ki haletave sannakan algon men nge bafene misalaka faris kara fataha kuruma umar ge faanu beenum fule wada gati islami lashkarage nokumada umar ge faana ki eruge e islami ummatuge veriye gotuga hunnevi befla ehmem khalifa ami nokumada fiya ege sobun muli ummata dimawedane mi gelluntake asabekanu faha kurevi adi e dani waluga e bekalunge farappulun hushayun namfule gotuga Saad bin Abi Waqqas ge namfulu hushayligen diuma ekalek faanu e namfulu ekalek faanu ge namfulu e hushayligen diumuge maganu sobaki badru hanguramaga uhudu hanguramaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam difaa kurevumuge ekalek faanu genguluvi daura ada kurevi daura adi ekalek faana meduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fadu mi basfulutaka mi kankamuge macca bellema fahemim mi hayapulu algon men dirasa kofiya algon men ge zuwanuna war rangalu namuna take libeneti algon men e namuna zuwanna dakka den jeheti e wahakata mitaga faha kollum gotun eyan algon ishare kuri timwana shakhsiyate gotuga algon mi hushalani musabbun umeruge mi shakhsiyat ti huriya befruna sengwana awwal safirin fil islam dinuga mi fonu nemme furatama safir ekamako mi safir fonu woni ki mieduga algona mi deke diplomatic dawren ada kura kanno mi safir fonu woni dina goala di mihuna unganna dinumuge dawren ada kura ehwima dina qawmuge himayatuga mi masakke kura bayekuge waram muhimmu kameke e din feturuma masakke kuru di mihunnan unganna dinuma masakke kuru demme kurin algonde kurin karda susheluvi mi Qawmi University ge mi Faculty of Islamic Studies ge Dean Sheikh Ali Zahir ge wahakfuluga ishare kore gotan algon menna mi fenane misalaka miskituga bangi gowa zuwanu kurimatila mi jihilum watan adi faharega en zuwanu kurimatile se zuwane ki ginafaran ekamuga e heda korenje he kandataka samalu konno de waguta samalu konno de e first je homes bodukan adi hame gota deen kiyawa nokuna zuwanu madukan deen unganna dinumuga harakatirwa zuwanu madukan ehme mi kankaman algon men e zuwanu focus kurumataka islami ummatuga himene mikala bebe fulunge shakhsiyat algon men ebeji he dirasa ko mushalade musabbun umereki namuna bekaleka ege terega kiveto warugada musandi bekalen islam wada agatumuge kurin islam wada agatuma fo e musandi kama ediriulumuge badaluga tawadogeri hardana diriulumuge tereng deen feturumuge masakkata nokuma wada ende ege mi hew badalta algon menna fenigen dia ekalefanuge masakke pulu tereng madinaga deen feturumuge masakke e korawwa en hardu terege hoddevi kamyab ei algon me faha koren je kam hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hijra fahuga madina ge islami dawle warugada wegen dieruga jihad kurma e libunu fursatuge terege islami lashkaruge furatama mi faharuga didaw flalumuge mayagan sharaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulu musabbun umera e devvi devuma mi huriha kam mi ge terege fahaga wegen dehima miwes namuna bekale den hatarona shakhsiyate gotuga alwon mi faha kurani amir ibn fuhaira bay mi fara alwon menna mi bekalege hayapulu wara kuda ko mi fenigendani ehennames mi amir ibn fuhaira ge hayapulu alwon menna libe emme muhimmukamaki deenuge kantatta wes qawmuge kantatta wes alwon me samalu kan denje wara muhimmu kantatta ke bore mizamanuge emme bodu ekkamaki sidru nohi fettu algon menna mi ecce
komme gotun engunas waran awas miharo algonme ekigoi gotun e fatura alale misake en qawmal libeni kongellumetto deenan en korani kon asaretto kon nedeve kandataketto korimati wani megeso mun gawma konkahada nurakkataketto deena konkahada nurakkataketto korimati wani mikankama belume neti algonmenna wara gina wahakata deena behe gotun qawma behe gotun e wahaka dekke Amir ibn Fuhairaya mi engi wadayannawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wede wadayan innevi sawr forbadage hoholaga kan ekalek faanu hijraage daturuga makkaga mi war bodeti inam tan hushala fori ekalek faanu intanakun mi dekki mihaka libene inam tan hori mi zamanuga waran avahan algon menge niyeb badaluwegen dakame mikala bodeti inam ga wahaka dakkafe million rufiya ga wahaka dakkafe ehwema mi visnu algon menge zuwarnunge badenje deenuge kandata e deen himaya kurma kandata ugas adi qawmu himaya kurma kandata ugas algon menge baje visnan ei algon mennan e gellun ei fuunu bedde waruge bodu gellumeke mi libe madu fasa kolakun en algon menge hayata faharegga waguti aramaka ufale libidane henname sevure ma bodu gellun takelli be kameke mi hayatpulu algonu dirasa kollumuga paperuga mi kuru gotakan hushala difa vies dakkade miule meaganu wahakeki ei mi kamun algon men libigannam ve filawalaki deena qawmuge maslahatu himene huriha kankamen algon men esirru kuranje huriha halatega sirru kuran waanekama ekankan demehettumuga islami mi Islam deenuge kuri koluge ewluvi bebe kalun kurawa fure masakkepulu algon men mitami faha kurani ehmima mi fahun jihaduga maidanuga Amir ibn Fuhaira wes mi masakkepulu kore khasako Amir ibn Fuhaira ki mi qari weringe bekale qari werine algon mi dannawani hafizunge terege himene wadayagen bekale adi emme fonti huriya bewul sengi wadayannawana mi raala zakwanuge mihunge mi gaddaru amaltawge terega shahiduwegen dia bekalunge terega Amir ibn Fuhaira himini wadayannawan ehemima mitage bafa kurwe ekalek faanuge ilmuge dawruwes ei Qur'an ungeni wadayange Qur'an rakkatir kurma kurwe edamanu kurwon emme bodu masakate Qur'an hifz kurun emme masakatuge demi hunne bekale gotuga Amir himini wadayanna fani ehemima mi hataru bekalunge muli hayappulan algonen balafiya Islam deen himaya kurumuga ilmu ge dawruge tere mi bekalunge dawru eba fene adiha me gota sirru hifettumge dawru fene amanaitirikamuge dawru eba fene adiha me gota mi bekalun jihaduge maidanuge koravi muhim masakke pulutan eba himene em khulasa gote ga algon wani ewahakataka mi kardahuga balala faden MF nimma gotu galon mi balalani dive muslim zuwarnaki islam din na qawmuge difauga harakatir wan kere teduveri bayakan hedumattaka algon men masakketege korenji heka algon men fene algon menge rajye ga mi portuguesum vies adi holim vies adi mi ingresim vies istimaru kurima e istimara dekola teduve adufuli emme warugada bayaki astu divehi zuwanu bodta kurfana e ta kurfanu ge arihuga jihada nuku mi bebe kalunnaki e hataru fas bekalun kamge sei zuman bekalun hame gota dombandaren adi dombandaren arihuga mi bodan harakatir wegen di zuwan hem divehi zuwanunge dawru eboy qaum adi islam deen himaya kurmug e dawru miedu salgon men eba dannan jehe adi MF hun algonmena November 3 ge udwani hamalage teremes fahaga wegen dia bay zuwanu ebati behennames algona miedu zuwanan eba mi filawalta denje he hemima tibefulunge adi hushailum ge teremes mikankaman ituru visnum fule gennawanakam ummeed kona algonge mi kardahuge khulasa kurugotaka mi dannawane shukriya den algona me hulwalani suwal kurumge fursat ei gaaygan ka dihwar ka minute den ye fahuga algon ben daani mi hushalun tin karda ha meduga bahus koro tayyar kurma gata Mansur Ustaz Mansur paper ka dihe gata
algon Muhammad Mansur hama FIS mi emme fratam Sheikh Ali Zahir Hussein holubi paper den ega war rangala zuwanunge mafhuma maqam adi islam deenuga mi zuwanunge magam gennoa faywe kamattaka war boda shukru ada kuram den mi ekam e table himan wale psychology ge mina balighu rusdulibun shar'i ilmuga fanara etar shar'i ilmuga balighun gena mari tihen algon higani ei algon men mingandu ema ei olumen non kohgo wanama etan itur kalle unan alwan den nime har salis ei ilmuerin tafsir ge bari ayatu tafsir ge genwa salis kama tiriya salis kama waragina ilmueri ehem mi ma shar'i ilmuga aslu mingan ki balighu den mi mawduga badalaw munda duniya zuwana ilmuerin mi zuwanunna masekketterikan war rangalu wihe algon hitan eri mi tafasi sabta fahun gennawa fa mi divehi mi mujtamauga mi zuwanun kihinetto masakkato dairaga uleni ebe tafsil kolle vina war rangale islam dinu magam war rangala gennawa fe boy namo divehi mujtamauga zuwanunge masakketterikan huri halat mi halate huri kiibegan kan nudani gonji huntaka ki mi emikaman oin halla ki mi genes devina war furihama wihe dannawani den mi devana bahus relovi algon menge amit al ustaz Ibrahim Rashid Musa relovi paper hama war furihama gennevi beeruge gonji huntaka wahaka algon war ufawi beeruge gonji huntaka ki war bodu aslo algon men miyagoto hama mi e kurimat nuntaka kurimat nulewe fada gonje huntake den evves halle fahako ne liuwa kommesare ge halle geneste bina ora puriham vis den anhenunge wahake denne viru geneste vi geega tibumuge wahak algondo ekama mi ekko mi rafdu qurani kinu ekama ko algon me mihar rajyege tafasi sabtaka balalairu mi fahum wes kurawunu dirasa ki mi rajyege mi mashhur be kamalakam ulwani Dr. Aisha Tani Nas kudin nav darinna wagutunu devu mi wara bodo masaleka fahak ko fo ekame khasaka anhem wefulun darinna wagutunu di ehem mihunge mi emmacha darin du kollun adi member fan darinna ekko heda kura wagutu madu anhenun damvi namoes gina fahara mi wagutaki dami ha den nu fene ehmi wadan je wari kura hisabes de den mi anhenna gona kurun ei hama mi war rangalu wahake dennevi ei hama mi kogge manika wenno ekan diwe hemuttomo ge ebo ekama hallu war boda beenum we den namoes ekama geega wahake dekkima rajyen fennani ehem manzarake algon hitam meri rajyege manzarake aslu ginaen beerugo ule mi hunnani kankan dimaifa masalata bodu efa ehem wima e wahake hissa kollan den ustaz Ibrahim Ahmad Husailovi paper hama wara ufa kuran namuna tafatu hataru shakhsiyate genestevi algon men min engadeni algon men islami sirata ahlu eriwan jehekan algon men islami sirata wara viratte khasaka algon men mi shuyukhum wes mi hama algon men amile nafsata wes boda faritawan jehe adi algon men talimi manhajuga mi fada shakhsiyata ho wahakta himenumaki ei wasiyate gegotu guna algon men kuran jehekameke mi do Ronaldo e bunai kital lanu jehe engene hama kihinekam fahun oti ko mechikkan sko mi qurani meeni werke mi enge ekam algon me islami shakhsiyate gwahu konta ka konname dene jawabe kiyane echves nege mi hama emme furatam fishgen tartibun ashabe kalun hama sahamagum balalies gunalam ves engeni madu miheka madu kujjaka ashabe kalun meeni werka kiyala deshe punnyas ehma evaraves algon men nufarita ehmim khasako manhaj takuga ebe himanun ei hama algon warabada edekon fursa deviti warabada shukriya එන්නමර මේස මයික් edefulge comment ves kannamwan unta ade algon paper abegato mi Mansur Husailovi riyad fultaka ham warabada shukura da kura den miga umur fura fanaraya anen hama warangalu riyad fulek kama algon skabu korweni baalig un eta jahalum boda
මේ මුනාසිබ හෙන්නමස් දෙන් උමරු ෆුරා බාලිගුමුග බලා එක්කන්ත මේ ගොතුග මේ ෆනරේ කීයේ ඛියාල් තෆාතුවා කමේ ඒ බාලිගෝ රංගල කමන් එනුකුතාම වර ගබෝල් කොල්ල ඉංගත දෙන් මේ මසක්කෙතරි කමුග වාහකයාගත විදාලු මේ මෙවර බඩ දිරාසා ඒ ඊතර තෆ්සීලක දෙවන්නම ඊතර රංගලවාන දෙන්නමස් මිකහලා එච්චගේ වර්ගින වාහකතකෙන් එහෙන් අන්නයිරුග මුරියා බෑතකේ ගෙනේ ෆැනෙති අස්තුග මේ ෆාල් කරවියම ඛියාල් ෆලතා වර රංගල කම شكريا ربنا adame الشيخ منصور واه كوتا ادوا ور وفاوي ور بنا كرنبي واه كوتا كي دكوي تيم بيبر به كوستين كردا به كوتمس එහෙමවීම දැන් එන ෆාහ කරවි අවගොන්ඩ කරදා හොගා හිමනේ අංහෙනුම් ගේ ගතියමක් ගෝවාදා වහක මේ අස්ලු දිවෙහ රාජ්‍යයෙන් එහා බඩ නුෆෙනු කම්ගා වියස් ඉස්ලාමි කෞම්ත හොගා වර බඩ දවර් කරමුන්දා වාහක්තකේ දැන් මිකමකි මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ලෝ ඇන්ඩ් ජෙන්ඩර් එබේෆුම් වර කම්බොඩවා කමෙ යතෝ මේ ඒ එබේෆුම්ගේ තපස්තප් දකාවතෝ වියා හැමකන් මේ අවගණ මේ බලන්නේ මාදේකෂණ බලන් ජෙහ රාජ්‍ය හොරියා රරහොබස් එතනතන බදාරුගා අංහෙනුම් නුදා වාහක එබේෆුම් වර බඩ ෆාහ කරා දෙකමුග සවබකම් මේ වදනි අවගණ මෙන් කහද දීනි ඉල්මුවෙරන මිකියා මීහුන් ගෙන්ගොලේ බයි තෆාතු ඛියාතහු සවබකම් වෙසෙබේෆුම් ෆාහ කරවා එද දෙන් අනෙහෙන් දන්නවා කවවඤ්ඤා අවගණ මෙන් අංහෙනුම් මුහිම් දවරකී දරින් තර්බියත් කරු එමීහුන් දරින් තර්බියත් නොකො එමීහුන් මිනිමම් වෙගෙන් බේරදීම අවගන්ම අද එහෙම් බයක අලුතේ බකරන් ගේතරේක කුති අවගන්ම දරින් බෙදමටක එහෙම මේ සවගන්ම විස්නා ජෙහෙන වහකේ වර්බ ශුක්‍රියා අවගන්ම ෂේඛ් මන්සූර් අවගන්ගේ කරදා හැමද ඔෂාලුවි මේ විදාලේ බස්වලත කාවල වර බඩ ක්ලාස් එකම අක්ෂකුරු දන්නවා ආවන ඉංගේ මිකහල බෑතකි තාලීමි මන්හජුග හිමන වර මුහිම්මු බෑතකෙන් එහෙම්වෙ මිහාරුගේ තාලීමි මන්හජුග තෙරේග මේ කී ස්ටේජ් ත ඒතරිගෙන් අන්නේරුග වර බඩන් එබහරි අසාබේ කලුංග ශක්සියත්තක අද සීරතුගේ වර මුහිම්මු බෑත දිරාසා කුරන් අද හැම ගොත ජිහාදා ගුලේ බයි වාහකත වෙස් ඒග තෙරේග එබහරි හිමෙනිෆා එන්නම සල්ගොන්න මේ ෆුර්සතුග හම හඳාන් කුරම් බේනුවා මුහිම්මු කමකි ජිහාදු ඒගේ හගේගේ මානයග අල්ගොන් මෙන් කොදින්න දස්කොද්දී අල්ගොන් මෙන්ගේ මුත්තමා මිකන් රංගල බේනුම් කුරන් දස්කොද්දේ බය ගොතුග අල්ගොන් මෙන් එබ වාංජි හේක එහෙන් නූනි හම අල්ගොන් මෙන්න ඉන්ටර්නේෂනල් නොත දුනියේගේ මේ බයිනලක්වාමි මුත්තමාවගේ තෙරෙන් අන්න ෆිත්තුම් බොඩුවේ දිවෙහින්න වර බොඩු මේ නුරක්කාතෙරි කම මේක තෙරෙන් ලාෆ අතුවේදානකම්ගේ සිග්නල් ත මිසමානුගේ බලිබේ එහෙමීම මේ අල්ගොන් මේ හැම විස්නාලන් නගර නොක්තායක එහෙමීම වර්බඩ ශුක්‍රියා بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا ألون وست تيم بيفرنا وربنا شكر دنوا ورن أجهري هشايلون تكتي هشال دفي إنما سألون مي فاه كلن ميك تريغا جندا منشين مي هشالوا فوا كردا هوغا هوري باي كهال كانتت كإنجتو إيك تريغا قوم بنا كرمغا ترق قوم بنا كرما ترقي كرمغا تفاتو مسكتغا فريهنونا افدين انهنونا بيرمغا حقو algon wahake ki miyadu algon men nuwata algon men kudairi sura mi fenna manzar ki mi manzar mi itura komen dakkan je wahake non kanne ekako mi rangalu kuran je algon men gawmuga miyoti algon men enge din gowala khala vettegga to masakat mahol shar'i mahol to miyoti algon wes gabul kuran anhenu wesa bairiwan jehen kantatan hure ekam huriha majalega kihineto ebe fun bairi wani algon men ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fultakum ebe enge emihunnakan huriha maydane ge baaveri noven ka emihunaki huriha maydane ge firihunaki effada bay no kam miga baytantage bay ishara kure emihunna me anhenunna firihunun wahake effada bay ge gotuga rangalu kirti rasula
sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulto ge ibhuri bike kankam ge emihun ge evvataru kantatteken adi kiti qur'anu ge ibhuri inge to e insana ofeddumu ge e aslu insani ge masale ne walaqad karramna bani adama hama egota emihun qura heyokam ka jaza devmu ge masale ne namaves warta wumuga irusuge masalaga ti horiha be fulna sengilawwane firihenunna libigenwa bay nunkan anhenunna libigen wani adi heki bas dinamuga wes anhenunna ke firihenunna ke en hama nunkan hama egota namaduga imamat kam wes nukurevene kama khutba wes nudevene kama mudin kam wes nukurevene kama mi algun memmen qabul kura kame ehma kinetto huriha madan egga ekan qurani den hama yako allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mi waki kamega khas kurawafa ehma emihuna devwafa iskamen ei anhenuga macca hama yakuga allah subhanahu wa ta'ala ehem bas fulega miyanani wastashidu shahidaini min rijalikum hadis luga ade lan yufliha qaumun wallahu amrahum imra kinetto emme mati veriyakan horevene hori emi horiha maidanega emihunakan en hama patle sabit nukureven em algon gowalan mitanu tibefulum bayan nere devuma algon men rajyega anhem verinna nuata anhen kambadunna wazifa ge mahole emihunna gule ekashigenwa shar'i mahole ufadda dinu algon me ekamaka evves inkarenu ko adi ilmeringe tereng mikama dekol hadan evves mihakon hunnane ekama mige babune jumhur ilmerin deki wadagen wani mihine madu ilmerin iba deki wadagen na migotan islam dinugo medumin manhaje bunar islam dinugo manhaje ki mulin medumin manhaje mi islam dinugo medumin qur'an hem manhaje nonnan ingeto ei mi karuda hoge nuwana safhaga genasena dem mi karuda hoge bagene wallati yatina al fahishata min nisaikum gennawa midalwani emihun hayyaru kurave nuata geega bandu kurave de halatike to echke mi annani eka algon dannawa mi ayatike furto mansukh ayatu rajuma nuata hadduga ay bawelluma ekuga ehma wies masale mi den hama algon menge teren kaakuto algon menge darinna taalim dinuma nuwata edarinna kewa dinuma edarin masekke korma inkar korani algon khud algon go dari emme dorhi dari miharu kulliyat dirasat islamiyang nimeni qur'an hifz ko fahuri rajya huriha taalimega nuwata musabaqatak ga bayrive masekke kore ehma algon nudeken mi mitanga evs ilmeriya ko mikama debaswa kam anek algon menge mujtama mi fennani manzaren no den mitanga bagina sove la tamna'u ima allah masajid allah beran nokutuma hujjatege gotuka dannawa mi gennawa fa hadise mi hadis ga anebba gennewina algon dannawani waraf furihama wisse la tamna'u ima allah masajid allah wal yakhrujuna tafilatin adi ekamadu miskitan nukunna irus nukunna re zinatri kamun atarula huwandula mikantakun ekkiba vetibe ekama mihin genama hadis ga ebba do kolle munima mige furihama manen algon men kan wisne den miga shuaib alayhi salam nuni madian ge shehuge de darikambele ge wahake bagennawa eta masekke kono algon me masekat ka inkar nugona ekama ikhtilat buna kama vanya e ikhtilat migen khud mana kore ikhtilat e dekam dekudin tibeni efrat ga firhem verin evering ge bakarita kan nota janwar ta fendi ni menden tibeni tibefa mi hun nimunima gosdeni e ma miatum ves mikama kan evs dalile nunege den yae kuga miga iba gene mi wari kurun ginawum medwariwa sabab tak terega zuwan umruga kaveni kurun faha kurun mi jenda minishin engule fikura engeto mi algon wara dera algon asluga mi mawdo hushalawa devi befulen algon furatam ka nenguno ekamako mitanu enguni ustad ibrahim musa demme mitan vidaluima enguni ekam algon wara dera vejjen wake migotan algon men ustad egota livwa fatima islam dinuga algon men algon men nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fani ya ma'shara ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj mihin aso ingor mi hadis uriha befulna sengilawan ekamak algon men ashara harum kuriga kavini kurum manami kurani ege kuriga wariha komme gotaka kudin undas mam fam mitimeni kudin lagen geterega mi masalenno ejjinsum wahake kavini kuran gowala mi hunta ginawani duniyage ekankan kurani ek algon men diinuga mikan otima mi kambodwage miula ekamake mi hemwege nenwana jenda mi shim jena mi fikru badal kuran de miga algona faha kollevunu bayet hujjata dekkeviruga
مثالك النعم الولد البنات المخدرات إنجازو مي حديثة خير أولادكم البنات مي شيعي مرجع تكون نجي فهري واحد تك ما ألوندو إذن مي بحار الأنوار محمد باقر المجلسي مي شيعي إمامي 12 إمامي مي نجفتنا أدي مي فتكي أبو بكر غفانا عمر غفانا عثمان غفانا عائشة غفانا حفصة غفانا أمي هنا طعن كرمتك هدافين حديث فتى إما مي كهلا فيفتون ألون من استدلال نكر من ألون مي مقامك غوالا أدي نمالم ميغا جناس بينده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي كوريغا ألون دني بحديث غا يغتان ألون هما هيتانغري وارا رنغالويس مي حديث كي فهبابس جنبي نما والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم بخاري حديثه ببابس جنبي نما ميان يترفرهم كمان ناس شكرا هذا دم الشيخ أقول من أخ لطيف ذكي واحد يا رد ذيك شنو أقول بعد كنيكي باي ميغا هوري باي تشيتا أقول هيوني رانغ देह वाला नुगे कन्ने देखे वाको देखे भी मी अंगेनुगे मसकत को वाहकागा अगन में नुबणं मी गए एमिहन हुरिहा बावते के मसकत के को वाहका अगन में दकनी एमिहन नबस अंगेहन नफ्स फिरहन नबस लिविगे वा हक़त लिविगे में दिबामिहन की आरानु वा बाय नूने दिबामिहन की बेगन बे खस्मिन नूने मी गए इगोल का अगन दे बनेफे नहीं अंगेनु करंजे है मसकता फिरहन करंजे है मसकत वाहके हक़त होगा एक गवा वाहक वाकई में एक स्नो वाहक हम लतीफ़ वाहक को इदार सूझ में हमें मी मुज्तमा अवगन में बेनुबनी मुज्तमा कोरेर मट्टका मुज्तमा के हिमेने फिर है उन्ना अंगेनु इब्बे कव्वा दें मी वाहक तक दें अनेक खोल देख के वाहक को मी वर रंगवान उन्ना ने मिगता अवगन में वर मशहूर फतेह तहरीर المروة नमक किया वर मुहिम मुजल्लद लिवा फनान دكتور محمود أبو شقة فتوجة مقدمة بالوا لوا قلنا فضيلة الشيخ قرضاوي مقدمة مقدمة دكافوري وقتك تين وقتك أول مهريك نسا ما إذا حديث فرتك أي واقع مذهبك حديث تهك أولا كنا هم برندم كرتي إذا هم كان تيفاه كروي إم فتوجة وقت هم وقت يبهر إهنا في فتوجة سنجت هم حديث تك أي من دكتور قرضاوي إكاد بيبفرم واحد تكون أول من إنجي أي صح حديث وقته أدي أول من في النجا بهر إهم فتكون سيرا لو ده وقف تجا وتيما وتوقيتشجا وتيما رانغلو بفا وقيتشجا نتيما نورانغلو تشكاو سويجنا نوان أول من بعدين جينا إيغوري مانت يرى كم كسكيت سوداغ فرابون أول من إنجي قطعويا أنهين كودين زمانو جالس أنهينا يتريجا مجتمعه أي فكر رانغلو كورمتكا إكادي فارمي بسوت قد كروا هم هري دارفا أي أول من فنان مثال أنهين كودين نادت أنهين نادت تريج هدي فوق إيروغا زمانوغا أنهين مثال ديرتي باولا وحكيتشي إكهذا كنت تك أي إسلام دينوغا دكول هذا كنت تك ميفاه كفمنه دينغا كوريغا كمنصور دك وحك أقول كرداه غشام تكنته أي أقول نماذج من غشام تأقول هي من سلايدو غتا دكادين أقول غشام تا أقول كودا إتش أستاذ رشيد وحك إنجتو ميتاعك مي بدو سرخية جمينني مي هوانا بيجوا إنجتو قوم بنا كرما ترقي كرمة تفات مسكت توجا فريهنونا إفدين أنهنونا بيروم حقو مينجنا أقول هوريها وحك ميتاعك نوع دكا ميجتو إكوا ميجا إبابونه هنغرام توكس بايري وحك رانغال وحده هنغرام عا بايري نما خيبر هنغرام عا الرسول صلى الله عليه وسلم إدي بداعين كتاب مكملونه إكوا مكله إخوان كملون رد كوربي إكملون فيدال في تكملون جهاد كي حج كرمة نوتا جيجا تبومه ميجوتا فيدال في دين أدي ميتانغا وكرنا في بيوتكونا مي آية جنّا منا أولغنا هيتانغيري مارانغال ويسنّو هي أي منسوخ فان آية جنّامو بدلوغا أي كندايلك محكم آية الله سبحانه وتعالى وحيكون وكرنا في بيوتنا رسول صلى الله عليه وسلم أمي كملنا مي عام ومي آية مولي هوريها أنه مسلم أنهنونا إما وكرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كباتو ميغمنا وأن يخرجنا تفلات ميغ كباتو مرادك دين هما يا كوغا ميتانغا ألغندو دنوادم يوتي حديث تكا بهيغتون إفس
evves sunanegga adi bukhariye muslimege saas wenwe ehem vejji kamanya ehen dalil taka marja dekki gota kiwetoye mitanga marja mi nugennawa huri den e vidalwi tahrirul mara masale ki misruga ufedun masalen asharste ka addiya hisabuga ferhigen qasim amin wa rifat tahtawiya sa'd zaglula mi muhammad abduwa mimihum mi isnagaage mi kanta takuramun ai mi waran nurakkatir fikran islami ummatuga mihum baba kurumattaka islami ummatuge wahake anhemveringe iffatterikama mihum nagalu mattaka mihum feturi propaganda mimihum liunu almaratul jadida qasim amin liye bhatta fena husaili rajyege erhur raskalaka ves husaili ma enaga wahaka algon mitan kudako dannawadana arabi mi afate وحكى مصطفى كامل كيف أن سلطان مالديفي لما بلغه خبر الكتاب وسئل عن رأيه في هذه الاتجاهات قال أما تعليم النساء المسلمات فقد أصبح من المسائل الحيوية للإسلام والمسلمين ولكنه لو مال عن طريق الشريعة الغراء إلى خطة مدنية الغرب الغبراء كان معولا لهدم أركان الإسلام وفأسا لفتح القبور لأبنائه ودسهم فيها وهم أحياء وأما رفع الحجاب فلا أرضى لنسائي وبلادي وأما المرأة وحق طلاق زوجها فدعوة لا تصدر من معترف بقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء فنسأل الله السلامة مي راجيك راسكفانو اينا الدين جواب رد يدو مي اينا الدين رد مي فدي كننگ مي يدو ألغون مي جنداغا تبه بيفلنس مي ألغون هيوني عمل قرآن جه رنگلو دستور كننگ مي يوتي ألغون مي راسكفانو ديفا ميگه سته كتن هر كوريگه واهكه ميدنوني مي عودة الحجاب كيا فتيگه ايگه القسم الأول فصل أولا بيج شكرا دم تي داري واحد تي موضوع إنه أقول واحد كأقول دني فتك كنا فتك نامكي تحرير المرأة أي 6 مجلدات فتك أناني مريم بس كيت قروانا كيت رسول السنة وعيس ديسبتكم تفات بس يتلو تعليقتك النتي بسوت الجنسة هنالي أقول إفي بالله والله من برا ما كنا تي بدار فتك يترجع بهري هم ستنجد Importante huri habe fon sama karda social be fon shukur danno den agondo esmi eche dannawalan gastu ko famati mi law and gender ge karda habe gotum Sheikh Latif Faha korbi wahak fulutoge iturun algon men dini ilmori missanan je warbor nukta kannege mi anghenun magujtama nerumuge namuga holongum mihinga harakataka algon men dini ilmorin wagi dinima e mafhumuga eti harangalwan kam gannu fene eme meharo agonda me Sheikh Rashid wahak fulun swaha kurawun khud shehus me gabul nukurawak ei anghem meha beran nerefa anekka ege baduluge hemme geega alwet kurawa hakes vidalwech den anek kolombar agommen embod maseleki gawmo taraggi kurumattaka kure masekkin ei geege oligondum beeruga kure masekke tekkam agommen gabulu kurun ei warbod kushe gawmo taraggi kurumattaka medu factory ga masekuran mihunneti geega darin taribit kura factory huri husef e factory ya bangalonna den adi enumves kari gawmutokon ehen diinto mihun genes agommen darin hawal kurima ed mujtamo e kharab kurani miedu mihun hame kenneti masekora mahawle ganune gawmo taraggi kurmattaka masekora geeterege factory ga darin taribit kuran mihun medu kunete emba algon men anghenunna tarakkiya tahsib hoda dim namuga yorapun anghenum beren nerege mujtamo fasad kurmattaka mihinga harakataka e andazga algon men dine ilmorin wahadekkima agonda hewani ei emme rangalgote nonka den dehi rajyege mahalugama kiyum fursata wazifa fursata hori hachi sori holoi bhagetuga medus kiwa ko dinge nisbata matita udem belies gine angen ko algon kula hadar kula hage emme firihen kujje hus angen ko mi gawmuga astuga taalimi kankama kannenge tafate hagetuga kureifen algon nebay kankan me hingumuge hama miniwan kan libefa ema agonu nuktaki e andaz ga algon men waha dekkima algon men e visna mafhumaka nune e befulun algon men waha takain hujje me hodanik e befulun e visna nuba tasawwuruga algon men basta beenun koggen algon men mi beenuma natijanu nikume gannanik mi hagitu war muhim nuktaen algon men dini ilmurin visnaren jehe
den hama yakuga sheikh latif ahkuri wahaka giturun awun faha kollan geeterega anhenun tibuma tarbiyatuga maqam taka barwala furi wahaka tabba fare buri obbale misalaka mila tamna ima allah masajid allah yages sama bay khabar toge buri wabuyutuhunna khairul lahunna ekahal bas furta genna afenna den shoebu faanu wahaka adi ennukta awun faha kollana etanga me beran nikunnan jehe de sawbun esaw sheikh bayan kurafati anhingu kudin etibi duruga firhenna ekko e bakaritan huyappam etana node nama yayako denge bayan koren me abuna shaykhun kabir algon menge bappeki mitanga tarjumaga sifati efada kame kore warabare umurun dossefa muskulik mitanga ilmone bayan koren anhem miha beran nikmege mase kuran jehijje halategge shartu bayan koren era nikonna me jeheni ekan kurumattaka ekashigam warga qabilkam huri nek daruri halategga ei bappa muskulima nikuti nikume faame den mase kuran jehega bayan korwani ebe ekabalunge tibi duruga me algon menna sharoi hijabuk niwaya fawa anhen kujjaku algon men office taka wannaka jaagenne algon men office taka mahawluga oti ikhtilat rakkatirika mennen algon men me mase kura mahawluga mere construction me tantanuga mikeni safety first ekam suwalaki algon menge mujtamoga masekkatan algon men hori hamen nikunnar bunaruge e rakkaterikan masekkatuga mahaluge betto amayakuga den me ane mawduwa balafiya masu mawduwa ka me bahusan gule ngede zuwanung wahaka vidalo fahama ekko anhembe fulung wahaki amas kurwa foti mei hagetuga emme rangaluge ekkamaka algonda kan rufene den me mawduga ehem wahagitake deke fekkama hagetuga algonda kabo kurani den me gonaga wahaka dakkaruga gona kurweni kiyevegen to sawun balalang bechi gona kurunge go evs jinsege mihek ehnames gona kure sawbutaka balaruga anhenum befulum beren nikunneruga ekabalunge ulenjehe intaka mintege stinuga be kandaluwa ekam ein evs minen ifettun ei mi fikuruga ahulwerin gabu kuratu ekabaluga minimum kama algonmen behu ekambalun algonmen engige nuane dan jehni du ferameke mihunge mi hitta damaganna kar faaduge kuletaka nuniyam senta atara mibatu kankam lagin as kariga mi rakihinihi majako sakaran hedim jehima ei insana ge fitrata khilaf amal ein kamek wahag bonafiyam ei minimum ko behni den gona ko genwe dagefan gakofa den algon men ide tannulare bonima e tallane ehme midenne vikala mahawla dejins mix koffa den ege sobun anna natija nunikunare bonima ei insana ge fitrata khilaf e muamala kurweni firtada khilaf muamala ko genne evesech islah nukurwen ema algondak boda gabu korewatuga jendain migota mi tasawuruga meiti hushalam vidalu wema shehu migota genwa hodi kanne algondak gabu nukure hudu shehus mi chisa migota imam wana kamaka ihagietu wara norakka teri kawmi algon men mi Mahaasintha kun ebefulun mafhuma wagide gota meiti fasujjam nikmejjam wanoteki algon menge mafhuma ka num meiti benun kuraniki e befulunga holonga mafhum meti beenun qurani kuri meerun algomen beenuma natijanu nikunnani rangaluwani dini imuge terega anhemme ha mase kurane rangalu sahha dini mafhumen algomen dakka dem anhenu rakka tirwan jekantaka firihenu rakka tirwan jekantaka kurena masekketta kay intaka amen tasharu intan algomen kandala demvi paharege se befulunga vidaluwa me doru ekkon huluwaladi fayen algomen waagi dinima algona kennu ei emme zimmadaru ekkamaka ilmuren hasiyetak shukran جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم مي اونde besale me ane me debef dekki wahaka adde kan hen bes bay point me kan gono hama kollam menuwe ane me ko ustaz Ibrahim Shid Musa vidale foto ga wahaka onde me Malaysia ga master sedi balaling fi ade foto ki me tahrir marafi asr risala Abdul Halim Abu Shukali wa foto efotoga ora Abdul Halim bi efotoga wara tafsil ko bor islam dino gangana difa haguta kam kanda bayan koro wafa dengege iturun awun fa kollam benwa point ke mehar me demme ko ebe salega sheikh me dere ti bona kanu me alo menge asabe kambalun ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabiyatun e bori kalefaano sor godat mafoza kurigindi hangoram dok bayar wada enfa egetere me khasa kodega awun fa kollam me ane Kubras fata kurmuga Islamic kanduga lashkaruga frutam lashkaruga sankhna be from shamali wadaga bori egeterega me malhan radallahu anha himen wada nawa adi e lashkar tayar ko ma foga wayat ge faana de birshad ge tere himene
මේ උස්මාන් ගෆාන් ලෂ්කරුගා එක ලෙෆාන් අබිකබරුන්නා අදි ඒ දාම්බේනවා කොම්ම මිහියකෝ එහෙම එකතරෙන් අංගෙන් බේෆ්ලුවෙන්ස් මේ අනේ වොලන්ටියර් කරබාගේ හංගුරාමක බාහිර වඩා ෆෙබ්‍රුවරි ඉස්ලාම් දිනුක හකීකතුක අංගෙන් බේෆ්ලුන මෙහොරියා හග්ගුතක දීෆබයි එම අගුණමෙන් ඒ හග්ගුත නේගේ අගුණමෙන් හග්ගුතකා බේගොතු මෙතනුග මේ වහදකා දෙකන්නේ හොරියාස් මස්සලේක එම ෆෘතම අගුණමෙන් බලම්වි අදි අගුණමෙන් මේ කමාබිය මොස්සසත කොම්බස් එතන්තනුග දීනි ඉල්මරි නෙක්කමුගාවාන දීනි ඉල්මරි එතන ලැබ්වාගෙන් නම්බයි අගුණම වජ්ජේ ඉස්ලාම් දිනුක අංගෙනුන දීෆාව හග්ගුත වරණගල දස්කුරන් das kurma foka ding agora me bahata dakka kam gana tan ko mi adu madu egen dana hem dene sabaki hagigatuga argument er menani bay beeruge jamaat ta guna fikurta misalaka dannawa kam gawanama mi sisters in islam mi kale jamaat ta mi jamaat ta ke agora men emi hunge biography balale netun search kolla eruge emi hune ki ejinsu gun hinguma zine kurama mi kale ganta tege tereng ufadigen as angenu hagutaka dawa kura group ta emi hun agora men muttamatira me fikurtan as kam menani ehma mi fikurtan emi as emi hum mi ege huri echitam nafsul echita agora men terega tatbid kuram beenawani em agora men bajje me echita barangala bala dirasa kuran adi emi hun bay fitta agora men muttamatira ge huri mi bayen anghen jamaat ta nisbawa befulu misalaka hope for woman kale mi kale jamaat ta gore effortta go horiyechen horigota tarjuma korabba ha ebe efulunge site toge slabba em hagigatu mitanu ga agunu ilmerinna danwa beno fa cheki tibe ful mechi da ballawashe dirasa korabwashe tibe fulunge zimbaye ke echesa raddu devwa iruga midenne echi terege pori kandaligen ki guruwanuga bayin ayatte me beenun ha gotaka maanako fa echi ta agunu menge me ebe fulunge bay site toge labba fa ema mikale echi dan horima emi hunna mechi da dakkan wa dakkan fursat libani ege badaluga agunu men echi dirasa koffa e raddu dekamuga waanama agunu men tere medu kandigen dane kurin agunu ishar kurin islam dinuga anghenuga horiya hakutege woni shamil koddifa ei biologically hori tafat fiwa den horiya kante islam dinu goti anghenunge pirinnuge tafat nekkam agunu bayan kodde ema mikantatta pahako adi timbe ful hoshalwi kharuda warabra shukur danna agunu wa konne bana shukriya Assalamualaikum. Ade algondu law and gender ge karudaha be gotun Sheikh Latif Samir war rangal wah dakka fe me wah ta takurar kura kan netin algondu hiwani mi bahus furiha umatta ka ahasu ko mifada bahusek ga hunnan jehen kan hadise ecche genner ge takhrij algondu faha ko dem Sheikh faha kore ve de hadis ga mi karudaha ko ne takhrij genna fe algondu kodo kon netun saaj ko liruga mi fennani shiinge marjuta mulim fennani tege iturum hadis ta ebor war gina hadis ta ebor takhri devwa puri hadis ta go sebor baar doif hadis ta eha mikantatta rangol kollima tankola rangolwana algonna hiya meti vidal hadis pata algonda hiwani war rangolwana kane ballwalewiya azharun nerwa fonnan islam din kuda kudinna islam din enan kiyafote azharuge khassa majmu'al buhus al-islamiyya خاصة كوميتي کو اخلاف فتگونان الطفولة في الإسلام اگر میں دیوہ بہو ترجمہ کو فمتا نرفونان معهد درس اسلام فراتون کو کدین اسلام دین فتوگا میں ہوری حدیث کا فنان ہم بالو شی اچتون وت اسلام دین اچتو Assalamu alaikum. Horiya be from Hushelwe paper shukur dannawan. Wara rangal wahak foltake himanu wafa wani names insanu liya chige wejya khiyal tafatum wes hunnane adi ya itura foyham koren je kantatake wes hunnane den algondo faha kollani mitanoga al ustaz Ibrahim Ahmad liwa fawa dina qawmuge himayatuga zuwanun miga wara rangalo wahak foltake namuna befronge wahak foltake gennawa fawani name salgondo hitangarani miga algondo ge mi gawmuge zuwanun mikamattaka kuranjehe rangalo kantattake tafsil kol debinam wara rangale himayatuge wahak dakaru jihaduge wahaka wara boda faha korwe den jihadu korwene wara ginagottake inge buhuri egetereng ane wahak folde hushalwiru faha korwafi e jihaduge hembatke kamal mi shara mi korwani den algon dannawani miharo divehirajyega hama gawmi ane maslahat fushara kame gotuga faha korwa bay kamenge ji ai ISIS ge jihaduga ane divehirayitum baveri
ವಾಕಂ ದೆನ್ ಅಸ್ಲುಗ ಗೌಮೆಗೆ ಆಬಾದಿಗೆ ನಿಸ್ಬತ ಬಲಾಯರು ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅನೆನ್ ಐಸಿಸ್ ಮಿ ಸೀರಿಯಾಯ ಇರಾಕ್ ಕುರ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ದಿವೆಹಿಂ ಬ್ಯಾವರಿ ನಿಸ್ಬತ ಬಲಾಯರು e nisbatun e kudade dennu e abadi kuda gawma kawaru algonu me dannawani mikahala kantate koraru algonu menge sarkarunna adi sarkaruge masulu faratakun jihadu ge waha dakamara boda birugane ege sabon algonu menge terega jihadu ge nuba mafhumta me ane zuwanu meduga fedifa mi annani ege sabon kanne mi algonu men mi isis kahala mi siriya mi iraagu mi fada hanguramata hoga ege hagigate belumen neti bærumuge fursatu mi nuata ya waagde faratake mi ufadige midani ega maagunde sabe gotu galgonda mi faha kollani diveh rajyega gawmi mugarraru kurigave jihadu gwahaka names miharu mule gawmi mugarraru gois islam mi yan islam mi mugarraru jihadu gwahaka nani warabbodan e ekaheri koreife wahakin deke ege sawam mi jihadu ge rangal mafhumen algon men terega ane zuwana ega rangal mafhumaki ko waka angya den je hifemi wani den yawa kalgon fa kollam den mitanuga den anuwa ki al ustad ibrahim shid musa liubi paper ech dannawalu menno den gender misting ane koraba komi kamegga baavriwa algon men baavra ane komme badalu megves ane anghenun masakatu mahole ne rewahaka waraginan dakkawa den algonda fa kolleve kamaki ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಸೇಕುರ ಹುರಿಯಾತನಕ ಬಲಾಲಾರು ಖಾಸಕಂ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಬಲಾಲಾರು ಅಂಹೆನುಗೆ ನಿಸ್ಬೆವನಿ ವರ ಮತಿ ದರ್ಜೆ ಕಶೆ ei algonme algona kismi sarkaruge dairaage masekura mihe algonme dairaage office taka balaylaru gaaganda kan 80% mihunna ki anhenu wazifa da kura algonme masakke kormoges bayfara dahitake beseba dimave anhenu ginawunge sawum baykal masakata ki firihenna kan hawal kurun tankole fasehe masakate anhenu ginawegin gossa masakke kuran datiwa hisaba migawmuge halatu gossa ekamako gender machine kurawa kamege wes noni ඒක බද්දලුන් බෑවරියස් එබෙෆලුන් අබදුස් තකන් අංහෙනුන් දිවහරාජයේක මස්සකතු මහල නිරේවාහක ගේගන් හනනු බෑතිබ්බන් අනේ මේ දීනි ඉල්මුවරින් බාරවලුවා වාහක මිකන් අලගොන් රෆාහ කොල්ලා අස්සලාමු අලයිකුම් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಉಸ್ತಾಜ್ ವಹೀದ್ ಇಂಗೆದ ಅವನು ಮೀ ದಣ್ಣವಾಲಂ ಬೇಣುವ ಏ ನುಕ್ತಾಕಿ ಅಸ್ಲುಗ ಮೀ ಹತರು ಶಖ್ಸಿಯತುಗೆ ತೆರೆಯ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಎ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮ ಫೌಗ ತಿದಾಳು ನುಕ್ತಾಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ವಾಹಕೆಗ ಸುಗ ರಾಜ್ಯಗ ಮೀ ಜಿಹಾದ್ ಮೀ ಜುವಾಣು ಮೀ ಗೌಮುಗೆ ದಿಫಾವುಗ ಗೌಮ ಹಿಮಾಯ ಕೊರ್ಮುಗ ಅದಾ ಕೊರಂಜೆ ಹೇರೋದ ಅಳಗೊಂಡು ಹೀವಣಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಹುಷೇಳ್ತುಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಹೆ ಅಣ್ಣಾಣೆ ದೆಂಗ್ එහෙන් නම සවුන් මිත ෆාහ කොල්ලම් බේනුවේ ಐಸಿಸ್සා ಜಬ್ಹತುನ್ ನಸ್ರಾಗೆ ತೆರೆಯಗ ಮಿ ಹರಕಾತಿರುವ ದಿವಿ ಜುವಾನುಂಗ ಅದಕಿ ಮಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಿ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಆಬಾದೀಗ ಹಿಮೆನೆ ಮೀಹು ಬಲಾಫಿಯ ಅಳಗೊಂಮೆಂಡ ಮಿದನಿ ವರ ಕುರಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಶೆ ವಾಕೆಕಿ ಎ ಅಳಗೊಂಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಹಾದತ ಹುರಿಹಾಕಮ ಕಬರ ಅಳಗೊಂಮೆಂಗೆ ಅದದು ಗೊತ್ತು ಏಗ ಬ್ಯಾರುವ ಮೀಹುಂಗ ಅದದು ಗೊತ್ತು ಅಳಗೊಂಮಿತಿ ವರ ಕುರಿಗೆ ආබාදීගේ නිස්බත බලාෆේ දැන් ඒක එකම අලවන විස්න බලා එරුග ඇති විදාළු විවාහක රාජ්‍යයේ මේ කෞමී මුගරරුව කුරීග ජිහාදුගේ වාහක ඔයෆ මිහාරු ඒ වාහක නිතේ තිබුණා වාහකයේ කී රංගලු වාහකෙන්නෝ මිහාරුස් අනේ දී රාජ්‍යයේ මේ කියවාදේ කෞමී මුගරරුග আদি එම්මේ මේ නිමේ මරහලාගස් ජිහාදුගේ බෑ එබ කියාද හැම වර තෆ්සීල් කො ග්‍රේඩ් 11 12 අදී అది ఎనుం గ్రేడ్ తోగే సబకివాది అది మిహారు బదలో ముందా మీ ముకర్రరు కీ స్టేజ్ తక బహాలేవిగే మీ కీ స్టేజ్ ఎకెగ్గ మిసాక 1 2 3 కీ స్టేజ్ దేగ మీ 4 5 6 గా మీ గ్రేడ్ 5 గా కియవాదే ఎబ జిహాదుగ మానయ జిహాదా బెహేగొతుం దీనుగ హురి బై బాతక బె వాహకతకే అది హమ ఎగొత గ్రేడ్ అషే නුවේ දිහෙගේ බෑගේ තෙරේග හම මීගේ බයෙන් ඇස ಗ್ರೇಡ್ ಬಾರ್ಯಾಗೆ ಬಾದೆ ಹಮ ಅಣೆಕ್ಕ ವಿವಾಹಕತ ಅವನ್ ಮೆಹಮ್ ಇದಣ್ಣವಣಿ ಮುಗರರ್ ಎಕುಲವಾಲು ಮುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದೌರೆಂಗ್ ಎಬೊಯ್ ವರ ಬೊಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೆಂಡೇಟುಗೆ ತೆರೆಗೆ ಸೆಬೊವೆ ಮಸಕ್ಕತು ಗೊತುಗ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಗೊಯ್ಫ ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗ್ ಎಬ ವಡಯನ್ನವ ಪೆನಲ್ಲ ಅಬದು ಸೆ ವಡಯನ್ನ ಫಾರೆಗ ಮಿಸಾಕ ಅಳವಣ ನೋದೆವಣಸ್ ಅಳವಣ ಮೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿ ಖಾಸಕೊಂ ಅಯಂ ಕೊರವಾಫ ಬೇಫ್ಲೆ ಎಬ ಹುಣ್ಣವ ಅದಿ මිනිස්ට්‍රීග හම මි අගොන්මෙන්ගේ මි හේලුන් තෙරි කුරුමුගේ සෙක්ෂන් තෙරේමස් ඉතුරු එහෙම් බේෆලොක්ක සබදු බෑර වඩ යනවා අදි එම්එෆ්
nimigen algon menna hamen en irshad dem se ba de hemim algon men hama e wahakata himana funna ege beenuma ki rangalu malumat jihada behe gotum wes mi algon men tere bodum da zuwan bunedinu ehennam mes bayfaharan algon menna mi adi mihatana mi ive wahakata ka balayaruga mi e baataka nugos jihadu ge maana nobagotuga kurevigen mi nukumeveni timage amilla mi darimwes duukoffa ambin duukoffa member fan duukoffa emihunnan alalum neti jihad gos mi shahid wegen diuma beenum wegen e harakatuge teriya mi volunteer kogen wanna mihun eba tibikan algon men eba fahagave ehmema mi algon men mi wahagata kiyade dinumuga misalaka jihadu kurumuga kihawarakatto algon men visnen jehene mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga jihada bekala kunukum wada asa bekala kunukum wada atima ege fahatun mi ebekalege mi aila himini wada na muskuli bappa mi wada mi ewahaka dennevi rasulullah garihuga mi dennevima e halatuga macca riya korwa member fan belum ei wara muhimmu kamekama waati ekama mi baru alu wafa emihunna ehiteroma wadanoma asabe kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad vehmema algon menge member fan algon menge darin e kuranje tarbiyata samalukam nodi member fan belehettuma samalukam nodi emihun dukoffa eda diuma algon men hama ilmeri mi ebajihe mikala madan tawga wahaka dakka algon menge zuwanu ekam helun teri kuruma e koggen algon menna mikala kandatawge tere emihun mi gosmagun nogos tiben daskod deven oti hemwima algonge wahakage ekam ishara kolli war bada shukriya mi wahak faak devi kamattaka මේ අරුණ සම කුඩච්ච දන්නවාද මේ වගුත ෆුර්සතින් මේ හොදාලි මේ කොරින් දෙකවන මේ වාහකතන් අඩවහලන් මේගේ හැසියතුන් අස්තුග මේ උසස් රෂීදුගේ මේ පේපරුගම කුරි කොළවර රංගල මුහිම වාහක ෆුර්තකෙන් හොරෙන්න මෙස් මේ ජෙන්ඩාගේ වාහකයා හැම අරුණස් බොලුගරිස්සම් ෆරාෆි කිහිනෙ බාමි වණි අස්තුගෙන් හේතවදේ උසස් රෂීදා අම විදාල වෙන රෂීද් වෙස්සුදු අබෝරුණු පුරවා කාල මේරමක් වණෙක්කා මේ වාගි වල්ගොන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයේ වාගිය දෙම්මකම උසස් වහීද විදාලුවේ අංහෙනොන් එහා ගිනේ වි මල්ගොන්ඩ ගබෝ කරෝණි මිසක මේ හග්ගුතන් හොදා දිනු මෂා අදි ගෝණා හුට්ටෝ මෂා මේ ගේගති මෂා මිහින් කියාගෙන් ජෙන්ඩා මේ බයි මිහුම් මි ෆතුරා වාහකතක මීග අවාග ජෙහිගෙන් නුවත මියත් ආය දිලිබේගතක අල්ගොන් මෙන් මි කමුගේ තෙරයක් වදගෙන නුවානේ අස්තුගමි වාගතකි මි මුලින් අල්ගොන් මෙන්ගේ මි සොසයිටියා රිලෙවන්ට් කමෙන් නෝනේ අල්ගොන් මිදන්නවනේ ඒතෝ ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයක හා අංහෙනුන්නම් හග්ගුත ෆුරියමෙන් හුරි තනෙන්නේ සියාසී මෑදාම් යති හුළුවාලෙෆ් තවලීමි මෑදාම් යති හුළුවාලෙෆ් වසීෆා යති හුළුවාලෙෆ් එවස් කාද හොරෙන් එවස් කාද අධිකම්මෙ මිතාව තියෙන්නෝ එම්වීම දෙන් අලුම් බලුන් එවාහකතකෙන් වස් දුනියක බයි තන්තාංග මේ තහසීබුනුවා බයි රටසුග බයි තන්තාංග කංකං හුරි ගොයින් නුවත බයි මිහු කාන්ත කුරා ගොන් නගාගෙන් ඒච්චි අල්ගොන් මෙන්ගේ සොසයිටිය කන්නුවෙක් ගොලේ අල්ගොන්ඩ අම ෆාකොලන් තිබේ ෆොනස් ෆෙනිවඩා ගන් ෆොන්නානේ මියොත් රාල්ගොන් සරද්දුක බොඩු බෝඩේ හරකොෆ හුරි බප්පා අනියා කුරා වරොන් කියවේ වරින් නෝනේ බල්ලෝ බප්පෙන් නෝනේ හැම එකනේ අනියා කරන්නේ කිගේ බප්පේ සනියා කුරිම ගෝස්වන් මම්මනියා කුරියස් ගෝස්වන් එක බෝඩුග මි ජහනී කුඩ කුජ්ජකු බෑන්දා බප්පා අනියා කුරා වරොන් කියවේ වරින් නෝනේ මුලින් නොබෑ මෙසේජෙන් අස්තුග මේ දෙනිමිතා දිවේ රාජ්‍යයේ කුලේ හුරියා බෆෑන්නකි මි දරින්න අනියා කුරා බෙන් නෝනේ ඉගේ තෝ එහෙම වීම මේ වර නුරක්කාතේ විස්නුන් තකෙක්ගේ තෙරෙන් බයකු ප්‍රොමෝට් කරමුන් ගෙන්දා කන්දත් තකින් අස්තු එහෙම වීම මේ අල්ගොන්ඩ ගබෝ කරන්නේ මේ දිවෙහි රාජ්‍යයක මිහාරු දිවිෆෝරි හග්ගුදකා දිවෙහි රාජ්‍යයක එවස් කහලා ගුළුමෙන්නේ ෆිකුරුත හැකේම යන්නේ නේම මිකංකමන් අල්ගොන්ඩ මෙන් කංකන් රෙකමෙන්ඩ් කොෆ්ෆා නෙරෙජ්ජියා දිවෙහි රාජ්‍යයෙන් මේ කෂීගෙන් වා කංකමුගේ එච්චකෂෙන් නුවෙවානේ දැන් අනියාය බොනාරු කෑවෙනි කුරිතා හමස් දුවස් තෙරේග පිරියන කල්ගොන්ඩ දිමාවි මිස්කිතුන් නිමුන්තන ගා ගංහෙන වකියලාපුරි ආදාගේ නියපච්චකුන් හින්නු එලේන හෙන්නේ ලෝ දගඬු නියපච්චකුන් කන්නේ ගෙන ගාග වකියලයි හුන්නානි අංහෙන වකියලා අල්ගොන්ඩ අහාලි කිනේ කියා දුවෙන් හෙවි ඒත එහෙම වීම කෑවෙන්ජන් අදි හමස් එහෙම අනියා හැම එකනි කුරණී
මේ ෆිරිහෙනුන් කමල් ලේබල් කුරුම කීවෙස් ඉන්සාෆෙන් නෝනේ අලගොන මිදන්නවනේ අනියා එව්වස් මිහ කොග්ගෙන්වාන් අංහෙනව්වස් ෆිරිහෙනව්වස් ඉස්ලාම් දීනකම දෙජින්සව්වස් මනාවනේම මේ කන්දත්තෝගේ තෙරෙන් අලගොන ඉවනේ අස්තුග මේ ජෙන්ඩාම් වකිගොතක අලගොන මෙන්ගේ මේ කංකමුගේ තෙරයන් වත මේ කොන්ෆරන්ස් මෙදවරිකොන් එබේ ෆලොන්ගේ තෙරෙන් මීහකවස් මිතන කොනුවස් ෆෙනේ දැන් එම්වීම මීගේ තෙරෙන් ආස් මිකාල කන්දත්තකේ වකි ෆිකුරුතකේ මෙහෙන් ආස්සාන කහලා අලගොන වරබඩ මිගම කම්බඩු රිලෙවන්ට් නෝන් වාහකතකකන් අලගොන මෙන් මේ රෙකමෙන්ඩ් කරවිදාන තීවේ කම අලගොනම කම්බඩුව වාහක පාකොල්ලාස් ආදේ පරිහාබෙන් දක්වා වාහකතකි වර ආමක දක්වා වාහකතකේ එකම් ජෙන්ඩර් මිනිස්ට්‍රි විදා වාහකතකි එබේෆන පහ කරවේ එබේෆන් දිරාසත් දක්වා වාහකත එහෙම අවගන්මෙන් ජෙහෙන අවගන්මෙන්ගේ තෙරේගවස් මිනිස්ට්‍රිගේ වාජිබ් තක අදා කර එබේෆන්ගේ දිරාසතකුන් දක්වා වාහතක අවගන්මස් අඩුවන් ජෙහෙන අවගන්න හේවනේ තේ දෙම ෂේඛ් අලි සහබ් විදා බස් එච්චක බලාරුග විය අංහෙනුම් ෆිරිහෙනුම් වෙසව ගෝනා කරේ අංහෙනුම් ගෙත අවගන්ම ගබුල් කරන් ජෙහෙන වාහකේ අංහෙනුම් වෙස් ගෝනා කොෆාන කනේ එකම ආම් ගොතේග මේ වණි කියන්නේ අවගන්න හේවනේ ෆිරිහෙනුම් කනේ බඩ එකම මේ තවරුතු වණි යත අංහෙනුම් දැන් අනේ බයාරු මේ අංහෙනුම් ගේගතියෝමා වරිග මසලකේ දැන් අවගන්න කොම්බතේගස් කරව දිවි රාජ්‍යකී මයි දුනියක සම්වණේ ලියෆා කවමේ ඒ වණ එලිෆා ඒ වණි ගාමස් ෆිරිහෙනුම් සෝබන් ඒ කවවලම ගබුල් කොන් ජෙහෙන එකම දුනියක හින්තන්තාගා මේකන්ත මේ හල්ලුකුමටක එබොරි මසකත කොෆා එහෙම අවගන්න මෙස් හැම ඉස්ලාමයේ ගේගොනක තරේක මසේ කොරෙවන් එබොරි නේත අවගන්න මේ ෆෙන අවගන්න මේ කාරික මේ මලේසියා එකේ ගායක 35 ඉන්සත් වරි කවමේ එකම ડોક્ટર මහාතිර ඒ ෆේවතක සෝබන් එතාග වරි වණි දිහ ඉන්සත් දරක් ගොස්වා එහෙම ඒ වරි මනාකරා වහකෙන දක්ක වරි මනාකරාක ඉස්ලාම් දෙරක ඔය ෆිරහන ලිෆ හක්ක එක අවගන්න බකන අරකචිනුස් කරවෙන් අයි ડોક્ટર මහාතිර සකවන කරව එකම බෙහෙගත හේදන්තර කරොන් එබ ජෙහෙ එහෙම ඒ මුස්තමා බෝල් ගාල ෆයි මසෝයතේ එහෙම මිකහද වාහතක මේ ජෙන්ඩර් මිනිස්ට්‍රි මේ දක්වන්නේ ඒ වකි කොම්බේකස් මිසා අවගන්න ඉස්ලාම් මිනිස්ට්‍රි ෆාතන් දක්වා ඉස්ලාමී ෆත්වා බෙහෙවතුන් වාහත සායක දැන් අද එහෙම මිනිස්ට්‍රි කොම සෙබෙෆන ජෙහෙ මසක දක්කන යත එහෙමම ඒ බයග්ගේ මසක්කේ ඒ බයක දක්කන් ජෙහෙන ඒ බයග වාහක අඩු නොෆලාෆියක ඒ බයග අඩ නිවෙන් ඒ බයක කොරමතේ මසතකස් නෙග එම අවගන්න හේවනේ අවගන්න එම්මෙන් මේ මුජ්තමාවග එකකු දක්කා වාහක අනකකු අඩුවහන් ජෙහෙන කන්නේ අඩුවහයන් හොරිහායම්මන් එක්ගල කරාගෙන මසල හල්ල හොදන් කන්නේ මරගවතකි السلام عليكم هذا أول مي يوسف حسين أول مي فرتما مي فاها كلنا بينو مني علي ظاهرගේ شيخ علي ظاهرගේ ಪೇಪರ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೆ مي جروب مسكه هنگام داروس مي خيال مثلا هورل فوريا مي بيفر كما يتركم مسور كبيسنا يعني كما في الناس يكو ألوان مي هورل يعني هذا مي بيفرلاගේ ಪೇಪರ್ بنا كوربا فني زباننا مسكه تريكا تين එවීම ඒ අවුල් හිතගෙන දන්නවා යන මිසමානුග ඒ ස්වානුන කුරවේදාන බයි කන්තතක আদি ඒකන්තත කුරමට්ටක අනුවත ඒ මසකෙතන් හොදමට්ටක ස්වානුන කුරවේදාන බයි කන්තතක බච්ච ඒ අලියලවාලාෆා වීන බලවඩ හිතගෙන වර මේ අනේ ජංගල වීහෙ ඒරුන් අලවණ මෙන්න ඉතුරු මවල මාතකේ ඉල්ලෙබිගෙන් දීයිසේ ඒ මිහාරු මේ මහාසින්තක මවදුවකස් බදලමුන්දා මේ දුනියේග ජුවානුන්ගේ ජුවානු එහෙමීම මේ වර මේ zamaana මිහාරුගේ حالත වරබඩ ගුණගෙන් දාගොත මියති මහාසින්තක මවදුවස් එහෙමීම ඒ මවදු බඩ ගුණවාලේ උනිස්සේ මිහාරු ජුවානු එකන්තක මසහේ කුරාණේ කොන් ගොතක තෝය ආදී එකන්තක uga emihun nan amalu kurevene kon gotagatto adi emihun nan irshad devene goittake mi kandala ya fina malagonu menna adi isuru mawlemat kiliben diis kama ehi malagonu hisangeri mi wahaka dannawa yanu den mi
ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಮಚ್ಚ ಸಮಯ ಕಹಲೆ ವಾಹಕತೆಗೆ ಅಳಗೊಂಡು ಹುರಿ ei ibrahim fortames mi faha kurevi nisbatun gaagandaka duniyage nisbatun mi abadi ge nisbatun emme ginai jihadu da mi huterege mi har dibehin himinen kama ya isessa sa gulege names motadi mi jihad mi suriyage hanguram dakhili hanguram gannames ehema hama e paper was mi te war rangalu siratuge nuwata sahabainge ge siratuge tuge macce binako war rangalu malumat ge nestifa hori de war rangalu den mi kantatan egota kantatan hinge ban dimawa sabutah macce sabutaka behe gotun hame kurime salwan dannawa mi Mahaasintha ge mawdu mi onnani badalumunda duniyega zuwanun kama baatibe ekantata miharu ke mi zamanu ga anwata midwaswar ekan e begen dan jehe ehi gota dimawa sabutahi ko bato adi ekantata hallu kurebedane gotaka adi ekantata hallu kurumen galadana fiyawaltaka bikan kamge machan komeswaraka dirasa ga genaswa winama alul hitangeri alwon menna adi itura mawlimatu lebegen diaihe den paper case war idmi paper e gotu alwon dekini den e paper machan alwon men ilmuveringe med khayal tafatu yes alwon qabul kurani alwon men mi hama divhe rajya ke ilmuveringe kiwes e kantata maccha waha dakkage khayal ko waha dakkage kanta hallu kure or qabil kan hori ever ge visnuma keri forunter hori be forunna mi ilmuverin waane kama mi khayal tafatu ma ki e gotu massa enno e masade ki ekantata hallu kurevene gaabilikan alwon men atun diyu ename salwon gabo en nukuran alwon men ki baage pada gaabilikan nuhunna kamaga e divhe rajye ke ges miharu waraboda mi idimeri kuriyara fa waqa me waraboda tan kuriyara fa ne ekan ama gama salwon gabo du kurebe ehima alwon hama yagin kuran idimeri wahada kai be fulunge tanabas khiyal furtakum mikantata halle gennana kamaga macha waraboda shukriya Minister of Law and Gender Afraad Muhammad Shakib. ade timbe fulum wes hoshelwe paper hamara bada algon shukr dannawang ade hamara ilmi paper take den hamara bada metanga terega me bahus kuromundi ay mawduwa kamvi algon menge ministry ge faratun hoshele fawa paper agule gotun den mitanga gender befle nekkama eruga vidalowene algon hewene malumat egotali fa dan fanne tima kannege de names algones kabul kura gotuga algon menge ministry yaki adi anghenunge masaketan hamekane kura ministry wes no gender ge maane ki wes anghenunne no egota maana kureveti wes algon war boda hitama kuran khasa gotega iyega me paper hoshele gendiyaro emme furtama hoshelu we paper ustaz rashid hoshelu virugais zuwanuna ki madama ge firihenunne migotan amas mitanga terega algonakan hagigatuga ekavess bahus kurevgen niyatane nudeken migotan anghenun naki nuwata kodakudin naki nuwata umrun duaswi mi hun naki ihtiram kurevun ei wara rangol kame kannega ehembe fulum waga dakare solgon men hama ihtirama kon adwahan tibin eto ema migota vulnerable nuwata nazuk farattake ge wahaka ilmi bahusege terega dekkon ei wara muhimu kame kamgalgon faha kuran khasa gotega algona gabul nukureve kahal detin kamen adu wonima algona hamara hitama kuran khasa gotega mi dennevi nazuk fattaruge farattakuge hushele masetange megina ganna ettanaki gender ministry kama wative hushele masetaka baladaruga ilmuveringe gotuga nuwata dini mihunge gotuga tegu kura farattakamuge wes vedane noniyama egotan uluwa farattakamu vedane anghenunang inumafa hamagames dihakudin barakudin egarkudin dinumafa dukolla fa gos kharad nokon noni mikahakantata nobele hette kama wani wiyamo efarattakuge haggutan hodumataka ilmi nazarku masake kurmaki algonwenge macha lazim kame balanje hekame den khasa gotega mikulun hoshelu mege terega anghem bekamalun magumacha nokun nawairuga kuru hedon lagen nokutun erangalu kame non e haram kame e koggem wane kame non hame hemme mi ataru lagen non e khalkantata kurakama wani wiya emme furtamanu wes divhe rajyage mi mahawla balalikam go veinames ilmu weringe gotuga nuwata algon mennan adu iwene hama kodakujjaka behunu kam go veinames guruwa mudarrisen nune islam mudarrisen meka gotaka adu ifa mi hunnani ginafahara wefes hunnani hema algon menge bajhe kannege mika nagalko ustaz rashid faha kore fadan algon menge galakan ara mekahal kandataka behegotum wahaga dakkagen insanu duniya lawwafawani dejinsa kama vitive e dejins ge teremes mihin huri kantataka balala ekadnatago matiga algon menne masake kore to bala hema hama e khiyal algon hushalala mi fursat ko beno kolle warabuda shukriya ngeto
ad Muhammad Ibrahim am fahu fursat session بسم الله الرحمن الرحيم هذا أرغنا جمال هيراكن عما دين أرغنا ردو دينغ بجه هذا حقيقة تقى كيرت القرآن آيتك أرغنا رجوا واحدو أنهنوا بس شامل مثالك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين إكمنا بداتي الله بروتي وخشوة روا أركان كرا مي فريهنون كترين إما فريهنون نبني شامل وهوريا مي أنهنون بس مي هما هم كيرت رسولك سنة طلب العلم فريضة على كل مسلم مي حديث روا كرا بهوريا روايتك ومسلمان هذا إيتركوا فاون كلمة مسلم ميجا تريجا هوريها علمورين ودار وميجا شامل ويا عنهم بس إما أرجع من واحد لكني كي هم إكاني فيرينون جواها كأنه مي مستقبلوجا بفاين مستقبلوجا مربين بنا إيرو عنهم بس إيجا شامل بس هارجا عنهم يا كندروا إيجا نوه ميوتي قرآنوجا شاهد ميوتي كيرت سورة سنة شاهد شكرا السلام عليكم هذا ألغناس كودة فاهم كلهم بينو مي جندا family and lowing hotel مي paper دتريجا مي كمي أنا عائلي ديريولم ماتيجا زوانون نوتيبه مسألة ديوه راجع مي هارورا بودو مسألة حقيقة تقص මේ ආයලි දිරුළු මතික ජවානුන්න සාබිතුවේ නොතිබෙවනි කීවිතෝ අලුගොන්නම එබ ජහ කන්නේගේ දිරාසයි හතෙන් අලුගොන්න කීවා ගොතක බිමස්සලේ හම වර බොඩු මස් ඉෂුවේ මේ දිවේ රාජ්‍ය ගවමි ෆෙම් වරගස් බාජාදන් ජහ ඒ වරක් කිල ජවානුන්න මේ ආයලි දිරුළු මතික හම සාබිතුවේ නොතිබෙවෙන්ගේතෝ එබ මිකොට්ටක දිරාසයි හදන් අලුගොන්න ගෝවාදන් හම අදේ මේ ආයලි දිරුළු මතික ජවානුන්න මේ නොතිබෙවනි එමිහුන්ගේ ගාබිලු කන්නේතීමකම ස්වේදාන දෙත්තෝ එමෙ තවලීමි මන්හජුවස අලුගොන්න හියවනිය බෙජහ කන්නේගේ ඉස්ලාහ කොල්ලම් මිහාරුවස් තවලීමි මන්හජුග එහා වරක මේ ආයලි දිරුළුම අහමියතුක දේෆකෙන්න වර කොට කොට කාවෙන්න වරියයි බෙහෙකොතුන් කන්නේගේ මියොතිය ලියෆ එහෙන්නවස ආයලි දිරුළුම කි ඉස්ලාම් දිනක වර බොඩු වෙච්ච දෙත්තෝ කීරත් කුර්ආනගේස ආයලි දිරුළුමයි බෙහෙකොතුන් වරක්ගින ආයත්තන් එබෙහොරි මේ ආයත්තෝගේ අලීගේ ආයලි දිරුළුමගේ ರಂಗಳು ತಸಬ್ಬುರಕ ಏಕುಗ ರಂಗಳು ಮನ್ಹಜ ಅಳುಗುಣ ಹೀವನಿ ಗೌಮಿ ಮನ್ಹಜುಗ ಎಬ ಜಹೆ ಕನ್ನೆಗೆ ಎಕ್ ಲವಾಲಂ ಬೆಸ್ ಈ ಅಳುಗುಣ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣಕಂ ದೆನ್ ಕಾನೂನುಗೆ ತೆರೆಂ ಬೆಸ್ ಆಯಿಲಾತ ಹಿಮಾಯತ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಎಬ ಜಹೆ ಕನ್ನೆಗೆ ಕಾನೂನ ಬೆಸ್ ಇಸ್ಲಾಹತೆ ಗೆನ್ನ ಮಿ ದೇಕಂತ ಅಳುಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿ السلام عليكم هذا دم سنكاس دم ألغون مي أستاذ إبراهيم شيد موسى مع احترامي له بدال وجهك ألغون مي أماز كلني هذه بيبر قوي بس يجكمه بدال وجه فيريهنون كسببنا مي واري واني ألغون إقطة كسمفهوم قبول النقرة أي أنهم بيكملون سبب مسوا واريوانجه أنهم بيكملون مجتمع نكون مسكت ميدان نقول سكرتري نبتيبه أميهم سكرتري كان أدا كرا ميهون نقولون قايم كوجين إتنجت كمن هنگاجين أميهم داتور فترة إتن ميتنا قص خلوا هذا مي كانت كريمة مي أنني مسألة جهيفة එහෙම එකම වෙසිබයි අල්ගොන්ඩ එක්ගොතකස් නමෙන් නොගොන අහම් බේෆලුන්ගේ සබබුන්නේ හැම එකනි වරිවනි දෙෆරාතුකස් මස්සල එබයි ඉස්ලාමී මන්හජුම් බේරුම වානේ ගොයිමි දෙන් ඒ කරදාහග වයින් එක්කල මේ තංකොලෙන් කුරී බෑග මිහුණා ඉන්නාතියේ වරි ගිනවනි එහෙම ඒවස් අල්ගොන්ඩ කොට කොට එච්ච දන්නවාදන්න තිබේෆලුන් අඩවස්සවලව ෂේඛ් මුහම්මද් අල් ගසාලි මේ නවාරස් දෙක නොවදිය ෆහෙග්ග ලියුවාෆාවා ලියුමෙන් هذا ديننا كيافة مي موضوع درهم بدالنا ابتلي الإسلام في القرن الأخير بثلاث مصائب كبرى أولاها نجاح الاستعمار العالمي في إلغاء الشريعة الإسلامية وعبادها عن القضاء واستبدال الأحكام الأوروبية بها وثانيها إقامة دولة لليهود على إنقاذ العرب وتقليب الأمور في الأقطار المجاورة حتى يعترف بهذه الدولة
حتى يعترف بهذه الدولة وتنشأ مجتمعا تتعاون معها سياسيا واقتصاديا. وثالثة المصائب النشاط العالمي والمحلي لضرب التيارة الإسلامية المتشبثة ببقايا الإسلام المتشبثة ببقايا الإسلام المقيمة لشعائره الظاهرة الحنين لآدابه ومعاملة. فقد ظهر أن العالم الإسلامي لا يزال يؤثر العفاف على الرذيلة والاحتشام على التكشف والتقوى على الانحلال، ولا يزال يأوي إلى ظل الأسرة ويرفض التسول الجنسي ويحترم الحجاب ويحتقر الشذوذ. والأجهزة الراصدة للنشاط الديني عندنا أثبت أن مقيمي الصلاة يزيدون ولا ينقصون، وكذلك صوام رمضان وطالب الحج. وإذا ترك المسلمون على هذه الحال فقد يستردون ما فقدوا وتعلو راية الإسلام مرة أخرى. فما العمل؟ يجب أن تنشط الحرب ضد الإسلام، وأن تكون وسائل القضاء عليه أمكر وأدهى. إن المسلمين زادوا زيادة ملحوظة في السنين الأخيرة، فلتوقف هذه الزيادة فورا، فإن آثارها غير مأمونة. وكما قررت هيئة الأمم إقامة إسرائيل من 50 سنة، فلتقرر هيئة تحديد النسل الآن، ولتمنع ما يسمى بالانفجار السكاني، ولتضع من وسائل الترغيب والترهيب ما يقلص أعداد هذه الأمة المتنامية. وقد قرأت وأناشد كيف طلبت الهيئة الموقرة منع الزواج المبكر، في حين أن الدول العظمى أقرت الشذوذ المبكر، ومنذ شهور أباح مجلس العموم البريطاني اللواط إلى سن 18. أما الزواج المبكر فهو مكروه. وقد استغربت وضع العوائق أمام الطالبات اللائي يرغبن في الحجاب، فهل وضع عائق أمام راقصة تتلوى أمام الجمهور كالحية الرقطاء تستفز الغرائز الهاجعة هاجمة وتثير الرغبات الحرام؟ إنني أتوقع قرارات رسمية وحملات دعائية ومؤامرات استعمارية لضرب الإسلام في معاقله وفض الجموع الذي تحن إليه وتريد إعادته دينا ودولة وعقيدة وشريعة. وأناشد أمتنا أن تواجه الغارة عليها بالمقاومة الصادقة واليقظة العارمة. شكرا. أستاذ نظام. algonissane gender ministry sharatin karada hoge den gawmu bina kurunga tarag bina kuruma taragge kurumga tafat maseketoga firhenuna ifada anhenuna bayrumuge hakku goda anhenuna bayrumuge hakkuge wahaga detto miga hima alaf mi hotives rona hitagani misalaka moonu burugan ala tibe anhem be fuluna mihaggo mi rajye goti ki ha mimwarakabba e wazifa ada kurun haggu misalaka miga algon me wakalas ko detto eme be fuluna sarukarun ki ha warakatto e haggu difo e algon me pahanga kollen jehenu ta e dienuga e me kabaduna devwafin hagge ehme mi sarukaruge kam kalgon mennaka mi haggu difo manzarinu effene den dewana kamaka balala irugo wejjama mi wazifa ada kurumuga mi kurmes wahide kivje mi harus kinai mi fennani anhim befun wazifa ada kurumunda manzar misalaka wazifa ada no kurami huna algun balalima emi fennani pirihim kudin misal zuam furage kudin e masala mi algun men mige kuriges mi wahaka dekuni ema suwalaki mi tafat mi anani kongota kunto misalaka pirihinum beerugati be anhinum misalaka vejjama office dairaga masekke kurawwa iruga mi etanan emme bodan ekashigama ibbege terega hama misalaka tibay firihinu e firihinu mes misalaka magumatiga mi tibe mi hunge terega iturwegen mi firihinu ge nispen iturwegen mi dani kivegento rangalo mi point hagigatu misalaka mi anhimbe funna himaya hagigatu ke badenje ei boda anhimbe funna ki balikashi bay bi ma himaya algun men ibadenje ya ekiga misalaka warige waha kamiga gennawa fobe wari emme bodan iturwa e sabawto ke terega kala wazifa ada kura mahawlu sagigatu ga dawren e bada kure ema mi de point sama mi ge terega ayruga mi deeti anikacha algon menna mi eppalin anepali daagen miwa masale e waje hagigatu ga visna igeto ema mi point na algon fahan kolle men
Assalamualaikum. Mi awon hama war derefachi danwala mihar mi maiku min beenum mi fani miharo mi tafatu gonato goaka anhenna kura gonato goaka ga fahakuri agunu midan sharoi mingange bote dejins mujtamo gawlu kandali fa anhenus firihanus den loge faratu mitanga befula wahade kiruga gonatoga guruwa mudarrisun islam mudarrisun wa fahakuri vima ei algonda deke hotuga hama zati kame gotuga anu gabu korani ei mujtamoga ebe fulunna e gabul kurewni dihi rajyega emme boda anhenonna gona kurani guruwa mudarrisun islam mudarrisun ne ei war bod gohenuntu hama ehen farattakum algomedanna wahake ki algomennan asuri dini irshadaki anhenaka ekherin wacce ene qur'an ki adinas la yakhluwanna rajulun bi mar'atin illa wa thalithuhuma ash-shaytan hile anhenaka firihinaka ekherin wane timman farataka shaytan anu atanek ehyo sheikh bis ehyo kommekam ga algomenna me tarihun engenge buri kihawarat bodeti aluwarin me fastulassar haddiharu alukon koran tibbei bodeti rahibun anhenun kurimatiga fahishkan kufrikanta ehma awmadanna wahake ki kommehen ena ei shehakabun ena ei qur'an kiwa mehekabun qur'an kiyawade mehekabun ei mi fituran salam wan kam none ekeheri wejjiyam ihsan firin yoti hatiyaru ene behetti den ene salamati none hema awgon wara hitama koran khassako mi sarkaruge miha mati levellegge faratakum wahaga dakwa iruga algon menge terin qur'an mudarrisun islam mudarrisun gona kura wahake faha kurwima ei algon hagiyotu wara derwejje mi maqam ga wahadakka ei hinun ho baawar misfihus mitanga eba gona kura ekam ko hama komme fahara ko algon menna mi nustakum bas dehintantanum bas mi nukta faha kurati ei wara derek algon midana wahake ki mi denne intam fahanala diyama ekun onna ne dem waki mihe dien agum nangafati inta fahanala udashe ewa kagon medakene ma agon menge medakka wahaka huttuwa luma nuniyam agon menge agamandu kuruma agon men ladu ganwa luma vidalu echekkum ga nuwon e agon warbodo kora ummide shukran ibra khiyal faal korwaruga waki befula kamaz nako mi hushaligenda paper ameduga paper ga evigen die mawdu'a ameduga mi khiyal faal koran karam muhim kame mi ilmerin haqiqatisti befun khiyal faal koruma ki war muhim kame hema kombe hushali fa kardaha ameduga ade mi haqiqatuga agun mi education ministry war zaman ul mi ministry ga on iruga dimawa bodeti war bodeti masata belmuge mi school mi haun kin ehme jinsi kantattaka zine kurma mikankam bodan oti kiye islam guruam darisum dakunu ei hama dogu malumate islam guruam darisum badnam kurmattaka dakawa hake ekan awunu harwadun kuveri kuran den mikam efon nagoteki bidesi teacher mika kam curious emi he gawahaka wanhana ko forwale fonnani ebawatu gawahaka awun men islam adi guruam darisum badnam kurmutun dekew man awun iltimas kuran shukriya ade hama mi kama gule mawduge terem bahus kurevetiya ekkon adi khassa gotega fahrega hama mi mawlumat oli wadagen fawati we hama dannawadan algon ministry ge faraton tamsil kurmanda recording kurim ballawale mas fennane eves halega guruwa mudarrisun noniya ma islam mudarrisun ekan kure eke algon danna algon nevi ilmuveringe mahasintha mi ilmuveringe bahustake kurumun daruga efada farataka wahaga dekeveru mives tuhumat kureve kantataka wati migota wahaga dekeve tiwe algon menge mi mahasintha mi nere karudahege tereng ekalkan kama samal kan dinumaki muhimu kamege gotuga ei algon men badaganna jehe kameke hama mitanuga algon men mi dekeveni an henaku magumati ga hurejjiyamu emiha ya behun mikahala wahakatake aduvenya mikama samalukan devwagen algon men ilmuveringe mahasintha mikanangal kurumattaka detto algon maseke mi korani ehema ekanangal kurumattaka kureve kantattaga algon men e istawre nagagen ekan kurumuge maqsaduga algon hendana fane evves halegga hama algon dannawadana evves halegga school takuga uluwa guruwa mudarrisun nune am islam mudarrisun ekan kure algon nonnane dannawa fai recording ballawalima fenna shukriya mifada bahos hingamun daruga bunaya bastakum bay fahren hiwana hennam sayki masselennu
kommege swara bina korone faadu kiuntake algon menge meeting karda ha meduga tie lebati ilmering hushaluwa miharu bahus kurmuttaga suwal ufeddumattaga hushala fursat ei tiri har medie eggadi fasmiyata badalwegen esamatiye lebati ilmering hama devvi tarhibuga sawbun hema misabun suwal adi bahus kurum nimuni den paper masay kurum ati rabbal shukriya paper masay kurum ati 5 minute ei hama kuriges decision uges die bori me gagana ka nuwarakai kantattan hama kofe kotun agomenge furatam point ki angin kamalunna ekashena wazifa ge shar'i mahalen ufeddum de nisbatun ekashegen ba mimwara firihunna wazifa nekkan agomenge grupum paha kore tine rangalo jile tarbiyat kurmuga maenge dawro zimmadaru kamayeku geterega furihemen ada kurum hatoran point kamati kaywenige haya ta ikhtiyar kora demihunna kiyes islam deenuga tarahin ikhtiyar korwe demihun kamuga heduma mujtama helun teri kurum fahe zuwanunnaki mastakatteri bayken hidumattaka gawmi manhajuga vocational training program tan himenu haye gawmi manhajuga huriha marhalayage maaddat hoga islam deenuga rahatan himenu haibana point ka agurmen group faha kofmeti minimum muassasataka civil service ge wazifa toge musar hamama kuruma barelum den abban point ka mewnani gender ge maanaya gender ministry ge dawru furihama safefawum nuwamana kamakambati mustabulega mifad mahasintha takan hoshare paper toga bastan himanayar manatan araran nuwagota paper hosheruma agunmenge me groupun me ede den dihwana point ka mewti zuwanu masakketirikama hanuwana gottake kamabe mosasatakun ekashelum emme fa point ekatu agunmenge groupun fa kofmani masalata dimawa sabtaka ekamuge hallu bayan koru shukriya Sheikh Izzuddin shalwa ade mi devana grupun aron me ati me pratama hushayuluve team paper me ati ei ustaz alizar bin qasim ge paper adi ustaz ibrahim rashid musa ge paper ustaz ibrahim ahmad ge paper mi de team paper ga soram muhimmo kandatte ge fa ko fawati agon men group de ge farata marabbode de team paperunna ekore masaka pura mi hibwardi adi shukru ada kora mi de mi group agon me fa kore kandatte terege me ati pratama ali zahir bin qasim ge paper ituru kurun kada said bin qasim ge ali zahir said bin qasim ge paper pratama kama me ati fa ko fa hus kame ge terega zuwan nubet ibbe mane kommeska masakkate emi hona dakkam waane de me ati zuwanunna harodana masakka uganna di edairata ka neruma masakka kurum miyedo agun menge zuwanunna ginafaru dimawara bar gonjume miwes timwana point ka me ati zuwanu wazifa da kura mahawla ki dina futu narafada mahawla ka hada dinu mitanuga aslu mi point maksada ki bayfaharu mi tourism mechi kiyawade iru ebe baatakuga masakka qur'ane gottaka rasav qur'ane gottaka adim fada mi fada urumahun wata mi waiter kan kurumuga bayfar uruma sufulange bajhe fulan jehunima agun menna suwalta kurimati we warak ginain gina mi hundi sorto mase qur'ar eme ifada mahawle gaami koddinum demmiyati mi effantige masakkatawga nuwata magamtawga musara tafadu kuda kuru mihar mi warabbodu mihara dima warabbodu kamda ev wazifa ev watterege wazifa ada kurar tafawut tantanuga musara tafawut hormus demiyati ustad ibrahim rashid musa ge paper agon menna fenna khiyata miyati gega tibegen aburwari kamayaku masakka kurewen mahawle anhennunna gaam koddin anhem verin ngeto demiyati de kaabeni kurumuge kurin taalimi manhajo terenna adi college tago ituru harakato teren lafa aila tarbiyat kurumu demafringe dawraki ko baakan das koddinu mi waram muhimmu point ekama fa kolle demiyati darinna eku timwana point ke heda kura wagutu ituru kuruma ekudinge kambodu unta denagane ekama demafrin mashara kogen hallu hoda denu miyati hatarun kam ke zuwanunna rakkatari mahole hoda denu mase kurum fassane miyati libe amdaniya evvara kharadu baradu kanta intizam kuran demafirinna nuwata aila engun hawana kama kamiyati aila ta harodana kurumattaka media en tafat program ta hingu demiyati havwana kama ka aila ga alalu nulibe tibi zuwanun nuwata mihun komme lobi nulibiti zuwanun tarbiyat kurma boarding school ufeddu
mi algon menna mi mihatana faha kori point him algon men kuru kolla him grupa fursat arwan den live fursat ga ditura algon wa hada kanaka ad algon mi hoshalani group tina kun shala by kantata jumla gotega mi paper hoshalu vitim be fulunge mi paper ta kalon men mi hoshalani ham jumla gotega algon men hoshala furutama nukta ki anghenunna aniyaverive anghenun hawasa koggen qawmu tarakki nukurevenakan fahaga kurun dewan nukta ka khabar fatura wasilataka talim de tantanuga zuwanun dini gotun helun terikurun itur kurma de ahammiyatu balukurun timan nukta ka qawmi manhaj muraja'a ko ega islam dina behe gotun hurina mahuri nurangalu mafhum ta rangalu kurun hatarun nukta ka zuwanunna emihunga bas bunumuga fursatu dinun adi emihunga adu mujtama'un wes ehun fasal nukta ka ufeddun teri ijadwari visnun teri adi emihunge masalata hallu kuran enge bayaka zuwanun hedumataka talimi huriha muassasatakun kurimawga visna program tarrevu hay Islamic ministry ga wahaka fuluga wadu wadagen fawa gota e ministry ga program ta battan kurawa iru zuwanun amaz kurawa tafatu kankam faruma kurebu hategga alum mi faha kurani mujtama bina kurumuga anghenunge dawra e dawru ada kurumuga hifahatanje shar'i mingalutaka mujtama helun terikuru ashe ifaterikama rakaterikama ek mujtamauga masaka kurawena mahawle qaim kurun nuwe masakaterikama deem baru ala minbaru miharawura rangala zuwanunna olufilwa dinu dihe jihaduge rangalu mafhum zuwanunna olufilwa dinu igalwan nuktayaka talimi manhajuge teriya deena lobi kuruma qawmiyata lobi ufaddumuga baata miharawura itul kurun barawan nuktayaka mi grupun hushala nuktayaki jihadi harakat hoga baveri weven halataka baveri weven halatta zuwalunna olum filwa dinu tera qawmi maslahata dini maslahata iskandinumuge lobi zuwanunge hituga ashagen nebu sada zuwanunna kurevidana masakata kabedu emihun helun terikuru fanara zuwanunge waguta emihunga visnun rangulgotuga beelun kurevidana kankamuge macca irshadu dinu sola qawmuge eteregaya beeruga jihadu kurevena dini akhlaqi mingaluluta zuwanunna saafuko dinu shukriya den ad ushalwa sor Bismillahirrahmanirrahim algon mi group hatarakon ni emme fratama paper algon men mi hushala khayal takki zuwanuna akshigen ba gota wazifata ufedduma wazifa beenumwa hunarta hodumuge magu vihaves tanwaskod dinu dewan nukta ka tafat watruge wazifata ka zuwanun diuma barwala helun ter kurwa ekama shaugu veri kurwu school nimmumuge kuriga wazifata ka ahluweri kurumuge gotun masakkatu tajriba program komme dariorikos furihama kura gota hamajessu masakkato daayirage tereimves zuwanunge aqidaya akhlaqa kura needeve asar huttuma masakke kurun zuwanun vyafarige daayira nukunnan ehi huma dukreve lonaki riba nuhimene fada gotaka battan kureve fawa lonaka heduma masakke kurun den mi algon men emrilani devana paper ei ustaz Ibrahim Ahmed Hushailovi paper ka eya algon menge tawsiyat takaki furatama madrasi manhajga islami shakhsiyat taka behe maulumat itruko islami siyarat miharavre fula kurun dewan nuktaka islamic ministry kodakudinna zuwanunna amazko islami shakhsiyataka behe maulumat tahimene kur shaugweri video take hada aamu kurun miharwes youtube ga mi kologe masakketake kuriyade ehma sahha tariga mikan kuruma mi barwalani
දිවෙහි zuwanunna jihaduge hagigi mafhuma adi ekamuge mativerikama mayakkan olum filu adinu hataraka deena qawm himayak kurama kurevidane kankan zuwanunna olum filu adinuma program take hingu hama eya itru kolla anen nukta ki zuwanunna khasakuge muli ahar terega calendar kurehigen forum take fettun den algon me emme fahu paper ei agenda ge paper mige tawsiyata terega me pratameti moonu niwakoggen tibbawa kambalunna bes wazifa ada kurmuge hagg sarkaru kama gule dahairatakun fahikod devvun de zuwanun aili dirulumga sabitumga huri datita hoda dini tarhage terega masalata hallu koddinuma ehi tervedinu tine islami shariatga anhenunge maqama masakkatuge dairaga ule maqam masakkatuge dairaga ule emmeha muwazzafunna hamako olum filu adinu hatare zuwan umuruga kæveni kuruma barwala kæveni kura farayattaka dini aili counseling libenuge magufahi koddinu de mige dashun algon me fahakolani mihar mi hangu umuruga vihumuge masalata rajyega waragina adi vihafa darifulu elluma adi darifulu maraluma mikahal kantata ginawati ekama barwala mi wani fahe haggata wahaka dakkairu dejinsuge wahaka ves himene gota hamahama kamayako e wahakata dekkun haye hewlafa salihu firiyakabuma firimiha ya kiyamanteri aimbakabumuge dini adi dunyawi manfa mieduge zuwanunna hama koddinu hew salifa aimbaka vejjakamuge wanama ekamuge faada khassa kobbuneti ya algon menge mi tawsiyata hama tibe fulna shukriya paper ushral wadama sali wahid Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Awan menge mi grupuga discuss kurawnu bay kantatan alwonu dannawadaana. Egatun emme furatama zuwanuna masekketerika mi mawduga dashun awan me mioni masale emme furatama himanada fei zuwanu masakata durhelibun. Mi pointuge dashun awan me mi ushahala kanataki kudairissure amilla kantatan amilla kuran daskoddinu. devana kame gotuga mujtamoga kuran huri muhimu masaketta kuran daskoddinuma shawguwerikan muqarraruga himenu misalaka reenun sai huta fada tantanuge waiterkan kurun gevehi masaketta kurun den timwana kame gotuga faaha kolleni primary marhalaen feshigen tafatu hunaru hunna kudin denega e kujjegge hunaru huri dairakun e kujjeka kuriyara diumuge furusu tanawaskoddinu hatarawna kame gotuga faaha kurewni tawlimi gotun kuriya diuma datiwa kujjakavves komves dairakun wazifa ada kurum mabaru elu den dina qawmuge himayatuga zuwanu mi mawluga dashun algona mi hoshalani zuwanunge hittakuga dini lobi ufeddu mattaka fasha tawlimuge marhalaen feshigen manhajuga umra gule minwaraka dini mawlumatu himenu devana kame gotuga tafatu masakkata daskoddene idaratan ufeddu dina qawmuge himayatuga zuwanu mi mawluga dashun algona mi hoshalani dejinsuge mihunna rakkatirikamayaku din huddakura mahawlegga masakka kurebeena mahawleta yar koddinu wazifaage wagotu office du kollafa aila kantattakan anna nujihe fada gotaka madrasa takuge maguta badal kur misalaka demafirin ekige midani wazifa daro kujja mihunna geega irkolakun idan ibajihe darifulu gwayen komstanaka school doshan nuwata tuition dan ibajihe ehoji kam gwanama skutawge gaditavves nun gotaka fushunaraka gotaka wazifa ehen tantana da gaditaka skutawge gaditavves badal kurun ei algon men mushahala kanata shukriya warbo rikama kurang adi paper taka tie hushalu khayal taka bas warsha group taka bas ikhlas tarkama kiga anu shukur dannawan den algon men kuriye gendani hatarwan session mi session ga furtama paper ani lakh ahmad al-ustaz ahmad abdullah said dan